ठीक है गो त्रे किस्म छायतन गोडन किस्म गो युस फौरन छी यवान बाज और दोयम किस्म गो युस मुअक्खर वनान छ बयम बाज लेकिन मुअक्खर छ करन सुच खतरस पे और त्रेम गो यमिस का एहसास ही छ यमिस पत एहसास ही मारन और यमिस मुतलिक छ खौफ की रोज पत वना बाज़ आसार शुबहात फी इनहिराफ शबाब वना शुबहातन हिंद आसार यानी शुबहातन हिंद असर क्या छ आसान कत मज नौजवानन हिंदिस सेज वैत इस डालनस व मिनहुम मन यनहरिफु व यनफतिहु अलैहि बाबु शुबहात वना कहाँ हसा नौजवान मज डालान और तमिस पे शुबहातन हुन दरवाज खुला शुको को शुबहातन हुन दरवाज खुला व यजुन्न अन्नहु बिसबब ذلك من السابقين الى الجنه तमिस तिम शुबहात गसान पद तमिस बासान बुशुस कम मज तमिस बासान बुशुस जन्नत कुन सबकत निन वाले मज तिम शुबहात तमिस पद तमिस बासान बुशुस ठीक बाकी क्या छे वयज़दरी मन हौलहु मिनल मुज्तमा इस बाकिन सारनी क्या सा करन फकीर समझा वना बुईशुस और बाकी छुन वक़द तज़ीक़ दायरतु बिही अक्सर हत्ता यज़दरी इख्वानहु और कुन साथ चमिस टूटा दायर पत तंग गसन इस पत पन्नन बायन एमसी से हिदायत पर छसन तिमन ते आसा पतस ई कराना तान और बाकी हकीर समझा बल कद यसिलु बिही अल-अम्र इला अन यज़दरी उलमा अल-उम्मा व वालिदैहि और कुन साथ चमिस पत युता मसला गसन इस पत क्या करन तान और उलब कड़न उम्मत के उलमाई हकन और बे पन्नन वालिदैन वना तुहति अगर तुम हिदायत पर आसे व यदुन्न अन अल इस्लाम कद इनहसर फीही अमिश पनजे गुमान गसा इस्लाम छ वन मेयोत मजरूर हां व फी शिरजमतिन मिन अश-शबाब माअ और यम सितम जित्र नौजवान छ अंद पे यम योत छ मुसलमान बाकी छ मुसलमान बचो म अब समझ यो छनिश वनान छना खारिजी ज क्या करन तुम तवाफ करा एक खारिजन वन पत बेस वनस छ पता वो के छ जन्नती ज बुई उस बाकी यम तवाफ करान जी यम छ सरी क्या कफिर तम वनस बिश तौब करान त्यूता बोड जन्नत है एम आसमान जमीन बराबर छ चौड़ाई तो छुना तक मजा सोम गेस ज बुई तुम तोरे थी फिक्री की छ सही कुछ कुछ साथ अख इंसान अपर गुलमुख शिकार गसान तो गो वना सबब कौन हाजिल इनहिराफ हुआ अख्तर अनवा इनहिराफ वना इसी इनहिराफ छना यही किस्म वना ये क्या इस सारी खत अमुक सबब क्या इस सारी खत खतर वोल वना बहाजा अहिब्बती फिल्लाह अख्तर अनवा इनहिराफ लिअन साहिबहु ला यदरी अन्नहु मुनहिर वना इस सारी खत बुड इनहिराफ क्या एमिस छन पाई आसान बुछ डोल बल यजुन्न अन्नहु मिन बहर الصالحات यगतरिफ अमिश बासान कि बुछुस रुच का यानी रुचन अमलन हिंद समंदर मन छुस मुकस तुला ना बुछुस रुच अमल हासिल बल फला युहदिसु नफ्सहु बित्तौबा इशुन पन्नस नफ्स जहन वना है तौब कर क्या जी मश समझनी बुछुस गलती पे ये पर बिदअत है इशना बिदअत ही करना ये बिदअत अगर इंसान तकफीरस मज गुलू करी क्या इशना बिदअत उस ये मस समझान छ पन्नस पानस गलत की क्या बिदअत उस करान छ क्या समझान छ ये नेकी वना इशुन पन्नस नफ्स जहन वना ब कर तौब व युगलिकु उज़नैहि इश पन कान तसना क्या करित बंद व युगलिकु क़ल्बहु अन समाइल हक और इस क्या करन दिलस्त रुकावन या यगलिकु जे हगो बरिदा इश पन्नस दिलस्त रुकावन हक बोजन निश अन समाइ मा ला युहिब इने मिस्पानस पसंद छ शुंती यसा बोजन वक़द यअतदी अला बुयूतिल्लाहि फयुमज़्ज़िक़ु अल-इ'लानात लिल-मुहादरात allati ला तु'जिबु कुन साथ कह त्यूता शिद्दत करान अगर कुन जाय पोस्टर लगावित कुन दरसुक या कुन इशना चैट कि मिस खुश आसम गसन वलैस लहु अला ذلك सुल्तान हनी मिशना साथ पर क्या पर मिस काबू आस की ही नहीं है कि तो वना तो दिन पोस्टर से था मिसाल के तौर पर फला यस्माउ الحق वला यस्तजीबु बिल-हक नशी हक बोजरी और नशी हक माननी वला याति बिल-हक नशी हक असकुन ही होई वक़द क़ाल an-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इन्नल्लाह हजब at-तौबत अन कुल्ल साहिब बिदअतिन हत्ता यदअ बिदअतहु अल्लाह ताला हम तौबा थोमुत परदस मज रुकोमुत हर कस बिदअत यसनी इस कास मन बिदअत त्राय सो मा करी तम उसली इशु तवई जी सन सल्फर मज इस निशिवान कि फलाइन खारिजी मज पर फलाइन शख्सन क्या तौब वना इस गोल विश पूर कोरोना के नहीं के जैसे वना कि इस बिदअत मज आसी राशिक आसी मज बिदअत गोमुत सुशन पत सहल बाल सुत्रावन ठीक है मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन युस जमीयत अहल हदीस तहसील श्री गुफवारा हसमस तहत इस वशान छ आज एक दो के साथ वर्कशॉपस मज तो अत मज दोयमिस सेशनस मज दोयम सेशन अत मज वशान
यानी इनहिराफ शबाब कि सिरात मुस्तकीम क्या अत पे इस्तिकामत इख्तियार कर और तम पत इनहिराफ क्या गो और पत वचान मन हम शबाब नौजवान कम और शेख कर जिक्र कि नौजवान यानी नफ्स मैलान आसान ज़्यादा ज़्यादा माइल गसान शहवातन कुन तो लेकिन पत वचान कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमो 7 शख्स यमन अल्लाह ताला तत सायस तल जाय दी यम दोन तम साय बगैर कहीं ते साय आसे तमो मज शख्स अख नौजवान रब सज इबादत मज नशो नुमा वुना वो तुम अमिस शहवात ज्यादा तम बावजूद अल्लाह ताला सज क्या करान इबादत करान वो फजीलत वोल चीज ना अगर न शहवत अगर रबन बनाम शहवत कहें पत कह अजर रबन ती बनमित कि शहवत दोहस रोज कह नफर वन जन शहवत बेमो दोहस इबादत कर लेकिन यमिस शहवतो बजाय रबस कुन माइल गमिस अलग फजील ना इसलिए अत मज वन यह शाबुन नशअ फी इबादत रब्बी इथे पे ब्या शख्स यमिस मनसब वाजन खूबसूरत जन पानस कुन दावत दी और सुन बस अल्लाह ताला सुन खौफ था और वना वजह अन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यअजबु मिन अश-शाब लैसत लहु सबवा कि बेशक अल्लाह ताला छु तअज्जुब करान तमिस नौजवानस निश यमिस न सबवा कहीं सबवा मतलब यानी युस नफ्सनी ख्वाहिशात कुन माइल गसान नफ्सनी ख्वाहिशात आसस लेकिन माइल तो कुन गसान सो शरीयत तथ पे तरजीह रब सुन खौफ आसस और बाकी वो गर्ज छु अल्लाह ताला छु यमिस निश तअज्जुब करान इदन छु अख चीज इदन छु रब से खतर कुछ सिफत गसान ये साबित तअज्जुब सिफत कमिक सिफत तअज्जुब कम साथ करा इंसान मतलब मिसाल के तौर पर आज बहुत प्रोग्राम हो मतलब वनकस कुछ दिवान दरस वही अगर तो मज और कहीं है और इतना ऐसा शेख अब्दुल लतीफ अल किंदी सब भी है तो क्या वनो एड पे हन इतनी टास करत बस वनन वो तअज्जुब छु गसान इंसान छु तम साथ तअज्जुब करान ये लिए अनएक्सपेक्टेड का चीज वुछ ये तअज्जुब छु रबस कदर साबित रबस छु सोरे गोडनथि इल्म बेक तअज्जुब छु मिसाल के तौर पर क्लासस मज 10 स्टूडेंट और मे पता कि 10 वे काबिल 10 वे असल पारान और मे थो वो क्वेश्चन पेपर एक मकलो वन जल्दी पह बह गोस ना अमिस पे तो ना तअज्जुब हालांकि मे पता यह काबिल गो मे हु वनस अनएक्सपेक्टेड मे निश वो अम साथ तुस बह तअज्जुब कर बस वन यह वो ये पे द्राव हमो ब्रोट युथ हूँ तअज्जुब रबस खतर साबित हूँ तअज्जुब न कह सह इंसान कर सह तअज्जुब सह जाहिल तम नश पे चीज ग कर तअज्जुब सह तअज्जुब रब सद खतर साबित लेकिन यह साबित ठीक अत समझे वो अत मज क्या वन गो रब अमिस नश तअज्जुब कर नौजवानस नश यमिस नफ्सनी ख्वाहिशातन कुन मैलान रवाहुल इमाम अहमद व अबू यअला व तबरानी अच्छा वन इख्तिलाफ व तनव्वु तुरुक तआमुल शबाब मअल इनहिराफ वना वो नौजवान नौजवान मज इख्तिलाफ यानी नौजवान यम तरीक़े कार इख्तियार करान यम साथ इनहिराफ गस न तिमन यम साथ नौजवान इनहिराफस कुन अमिक शिकार गसन पत क्या मामला तिम तम पत करान तत मुख्तलिफ किस्म सारी नौजवान हिव मामला करान तत वना वफी तारीखिन अल इस्लामी वफी वाक़िइन अल मुआसिर अमथिलतुन राइअतुन लिशबाबिन नशअू फी ताअतिल्लाह वनान यानी तारीख इस्लामी मज और अजकिस दौरस मज हसा मिसाल वारिया बेहतरीन मिसाल तिमन नौजवान हिज यमो अल्लाह ताला सदिस इताअतस मज जिंदगी गुजार इल्ला अन्न शबाब यक़अ कसीरुन मिनहुम फिल इनहिराफ लेकिन वारिया नौजवान गसान कत मज अगर इस द्राव पन्ने सोसाइटी में नजर मुख्तलिफ तरीकन मज ये ड्रग एडिक्शन शराब और बाकी हराम करी बदकारी मज बाकी बाकी सोशल एवल्स वचान और अकीद खराबी मज सारी खुद बोड़ा वो वचान वारिया लकिन्नहुम यख्तलिफून फी तआमुल मअल इनहिराफी इंद वक़ूइही लेकिन ये तिमन क्या इनहिराफ वाक़ गसान नौजवान मज इख्तिलाफ तिम क्या मामला करान तिम क्या मामला करान तिम किस करान डील वना अक़साम शबाब फी तआमुल मअल इनहिराफ वना नौजवान हिंद अक़साम इनहिराफ क्या मामला तिम करान कुछ तरीक़े कार तिम अपनावान अमे एतबार नौजवान हिंद अक़साम फमिनहुम मन युद्रिकु अल खतर अल्लज़ी बदअ फी फत्ह अब्वाबिही वना नौजवानों मज अड़ी आसान तिम बड़े तिमन पहचान गसान अमिश कि बह कमे खतर दरवाज़ पानस खतर खोलान अमिश गोड़े तरह फिक्र
अब समझ वयंतबिहु लिसुइ अवाक़िबिही और यह हुशार गसान यह ध्यान दिवान अमिक बुरु नतीजे क्या हेकन गसित वयखाफु मिन रब्बिही व इक़ाबिही यह खोचान पन्निस रब्बस और रब सदिस सज़हस फयंदमु अला मा वक़ा और यह नादिम गसान तथ पे यह कैसा वाक़या गो वयुसारिउ बिल इक़लाई अन ज़ालिकल इन्हिराफ यह कोशिश करान तेजी सान अमि इन्हिराफ निश वापस यून वो कह नफर गो गलती गस इंसानस लेकिन यह फौरन क्या अमिस रब सुन तौफीक आसान यह फौरन बाज अमिस वन ना यह पज कर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाना ला युलदगुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन मुमिनस छुन अके वाज किन दोय लट चोप लगान अक लट गस कुन साथ गस अमिस गलती कुन साथ डली और योर खोर डलस लेकिन पत क्या अमिस यह वापस गो यह अख किस्म व यअज़िमु अला अदम अल औद इलै यह अज़म करा कि बगस न दोबारा ओकुन फयस्लमु मिनहु बस यह रोजा अमिन सलामत व मिन आसारिही अम क्यों आसारो निश बुरा आसारो निश व नदमु तौबा और नादिम गसनु यह तौबा अख इंसान येल नादिम गस मे गई इत पे गलती यह छ तौबा नत कर अख इंसान जे तौबा रबा बह तौबा कर लेकिन अंदर किन आसी खुश मे कर गलती यह तौबा नदाम वत्ताइबु मिन अद्दंबि कमन ला दंब लहु गुनाहस निश तौबा करन वोल छ तिथे पे जन तिम गुनाह कोर अछ मन कन तखरीज ते लेकिन शेख अलबनी सब हसनत हदीस वना वमिनहुम मन यशउरु बिज़ालिकल खतर वना अडन छु तमि खतरुक एहसास आसान व यशउरु बिल अलम तकलीफुक एहसास छु गसान वमा औका नफ्सहु फीहि मिन दरर व तशत्तुत अल अम्र व ज़ीक़ सद्र और बे यम चीजो के एम त्रो पन नफ्स कत मज नुकसानस मज और एम सुन मामूल बिखरियो सोरी अत मज त्रोन एम सुन सीन गो तंग अमिस एहसास गसान यह दयम किस्म व यतमन्नल इस्तिकामत और यह तमन्ना करा मे गसन हासिल क्या इस्तिकामत व तुमअनीनतल क़ल्ब यह वना मे गस दिलस गसन इत्मीनान हासिल व सलामा बे गस सलामती हासिल गसन इल्ला अन्नहु तगलिबुहु नफ्सुहु व हवाहु लेकिन अमिस नफ्स और अमिस नफ्सनी ख्वाहिशात गालिब गसान व शयातीनुल जिन्न वल इंस और जिन्नो और इंसानों में शयातीन आसान छे तिम छे अमिस गालिब गसान फयुरजिउल औदता इला रब्बिही अर्जा युरजु को पीछे धकेलना पोस्टपोन करो विच वना थोड़ा पगह करो कलकत करो नई वरी पेट करो नए हफ्ते पेट करो पथ लगावानी व यस्तमिरु फी इन्हिराफी इश रोजान अत इन्हिराफस मस डटित व हाजा युरजा लहुल खैर अमिस मुतल्लिक छे थोड़ा बहुत उम्मीद तो छु वना थोड़ा बहुत छे लेकिन सारी खुद बेहतरीन कुछ छु हेर व युखशा अलैहि मिन अन युद्रिकहु शुअमुल इन्हिराफ लेकिन खौफ क्या छे अमिस मुतल्लिक छु खौफ की इन्हिराफ इस छु डलनु किस गुमराह गो इस डोल अमिस बदबख्ती रटे छना सुकम बुझ यानी युता अत मज रोज डटित तुता क्या गस तुता रटे अमिस मूल पद गस अमिस त्राउन मुश्किल मिसाल ड्रग एडिक्ट छु आसान अगर हम अक लट कर इस्तेमाल ये हेक कर ना वापस है की लेकिन अगर ये पत वन पगह कल के ये रट अमिस जाय पत छु सहल सहल त्रावन पत छु अम ड्रग्स खतर कह चीज करने खतर आसान तैयार इसलिए गो अक किस्म क्या अस कम किस्म मज पे वन यानी गोडनिक किस्म अगर कहमा वन बह वन सु अमिस गलती गस अमिस कुन साथ लेकिन अस पज फौरन गलती पत अक्स इंसानस हुशार फअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वो इस पर क्या खौफ छ अबू हुरैरा साहब फरमो कि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वसल्लम फरमो युनती बनी वायतन अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अदन जुन अन्नहु वन के अच्छा अन्न गोडनथी इन्नल मुमिन इज़ा अज़नब ये सब मुमिन छु गुनाह करन कानत नुक्ततन सौदा फी क़ल्बि एम शुक्र हुंदाग मना दिलस मस और बेश तो यार दिलस दिलुक इतलाक छु गसन दोन चीजन पे कल्बस कल्बर पे अख कल्ब गो से गेदन छु ऐसी इस्ति बनावन छु हार्ट और पता तीर थमा अपर पर तोर अख हार्ट गो से दन छु पंप छु करम ब्लड हा ततकस खाना सन राय फोर चैम्बर से ना हेरिमन दोन खान क्या दफन बनिबन ठीक छ त पता सो बस दिल नियर बो चला गोस नी सो सो हार्ट ना तो ब्याह क्या ब्याह गो आम वन अतकवा हा हुना तथ वन कल्ब शरई गस वन सह शरई दिल सह हु चोर चंबर वोल हार्ट लेकिन तथ अथ ताल्लुक तमिच हकीकत क्या सह जान कुस लेकिन सह यथ दिलस ताल्लुक थवान तमा समझ यह कर जिक्र शेख सालिह अस्सिंदी हफिज़हुल्लाह मस वन रिसाला सु परन गाड़ी मज अथ फिक़हुल क़ुलूब क़वाइद फी फ़िक़हिल क़ुलूब तथ मज कर जिक्र गोडनथ एक जाय तहलीकस मज कि कल्बुक इतलाक हसा दोन पे गसान गो ये दिल ये फोर चैम्बर्स वोल अत तरीके डॉक्टर करन कथ कार्डियोलॉजिस्ट निश गसान और बे गो कल्ब शरई तथ तरीके उलमा करन कथ
आवाज समझ ये तुम कल शर्ई कत चलान कह वन दिल सा गई क्रुहन दाग यह कर क्या ECG और बाकी बाकी चीज कर USG कर अमिस नीर दाग कहीं यह सो हिू लेकिन ये फरमो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो दिल तथि ताल्लुक थवान ठीक फ़इन ताब व नज़अ वस्तग़फ़र सुक़िल क़ल्बुहु यदि तौबह कर और अमि गुनाह निश पथ हटि माफी मांग रब्बस अमि सुन दिल साफ यिवान करन फ़इन ज़ाद ज़ादत यह सुक़िल आयतन क्या रिवायत में सक़ुला आवा समझ वहाँ कर पाई सो रिवायत मिसाल के तौर पर मैं पढ़ना आयतन सुक़िला कहाँ बनाए विसायतन सब गलत है हालांकि तथ दयम रिवायत आसान बुझते फ़इन ज़ाद ज़ादत अगर ये गुनाहन में ज्यादा बढ़ो तेल क्या बढ़े अमिस दाग त बढ़न फ़ज़ालिका अर्रानु लज़ी ज़करहु अल्लाहु फ़ी किताबिही यह सो जंग सो खाई यमिक जिक्र अल्लाह तआला कुरानस मज करान कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून इन दिलन पे लोग अमिस खाई तमिक जंग यह क्या यमो गुनाह आवाज समझ यह सोरे दिल दागदार गसान और पता हिदायत अत मज रवाहु इब्न माजा व नसाई व तिरमिजी गो यह गलती गि तौबह गि मुअखर करो सुबह करो कलकत करो गलती गई अमे साथ वापस नादिम गसुन रबस बोट चुना यह तरीके कर नत अगर यह प्यारो सुबह तक अमिस गसन पे बाकी बाकी चीज बल्कि अमिस मौत आव तो गारंटी कि मरो न यह प्रोग्राम बोट कहीं तो मगर वन कहीं मरो वन लेकिन अस पता आसन कि कुन विज हेको मरित कुन विज यह प्रोग्राम रोज सोरे ठीक अगर बह जन मर तेल रोज प्रोग्राम अथी मा हे पे बो कहीं ना भाई पता कह अनोन अगर तुम मज कह मर मिसाल के तौर पर सह कड़वन मगर प्रोग्राम थो तेल क्या जी गो बहरहाल नहीं अल्लाह ताला दिन बरकत वाजिन उम्र कर अता मरनस गस यानी सह मोल वन या गर वन कह अगर मूद वन सारी थोद वन खुदा रशीन कत कर वनोस बरकत वाजिन उम्र कर अता लेकिन मरित मरनस खुदा रशीन कर वन गस रबस कि रबा बरकत वाजिन उम्र कर अता और बेजी क्या खातिम कर कत पे अच्छा वमिनहुम अच्छा गो यह दयम किस्म क्या गो अमिस गसान एहसास यह वन बह गसा ठीकस कुन लेकिन यह वन थोड़ा बहुत पत पहम कर वमिनहुम मन ला यंतबिहु लिहालिही और ब्या गो सह पन्निस हालतस कुन कह अटेंशन दिवान व युगरिकु नफ्सहु फी कुल्लि यौमिन अक्सर फिल इनहिराफि व अवहालिही यह पन्निस नफ्सस क्या अक्सर त्रावान हर दोह त्रावान बेहन अत इनहिराफस मज और बेहन अत इनहिराफ कन अवहालन मज अवहाल जमा अमिक वाहिद वहल वहल गई रब इस वथान कुन साथ रूद पेवान पे रब वथान गुत तथ वन वहल वो इनहिराफ कत रबि मज पानस फट वहाजा युख्शा अलैहि अन यातियहुल मौत वहुव अला हालिही अमिस पे खौफ कि अमिस मौत अथ हालतस मज वल्लाहु अज़्ज़ वजल यक़ूल और अल्लाह ताला फरमावन वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआति हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तु अल-आन वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़ार तिमन खतर नसा तौबह तिहुन तौबह यी कबूल कर गुनाह रोजन करान कतिस कालस यीस काल तिमन पे मौतुक वक्त वात तिमन बास मैं हेत रूह नेरुन मौत गर गर लगा सो वन इन्नी तुब्तुल आन बह वन तौबह करान अमि साथ गि तौबह कबूल कहीं त और न तिमन कुफरस पे मरान यहदे खतर हसा दर्दनाक अजाब बस तौबह कोत तान कबूल गसान इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युगर्गिर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमोक अल्लाह ताला तौबह करान बंदस कबूल इस कालस तमिस मौतुक गर गर लगे आवा समझ पत गसन तम पे तौबह कबूल आवा समझ गोश्त ये मिसी मौत अथ पे अल्लाह ताला दी नजात ठीक से गो त्रे किस्म छायतन गोडन किस्म गो फौरन बाज और दयम किस्म गो मुअखर वन दुयम बाज लेकिन मुअखर कर सह खतरस पे और त्रेम गो अमिस ना एहसास अमिस पे एहसास मरान और अमिस मुतलिक खौफ कि रोज पता वन बाज़ु आसार शुबहात फी इनहिराफि शबाब वन शुबहातन हिंद आसार यानी शुबहातन हिंद असर क्या कत मज नौजवानन हिंदिस सेज वत नश डलनस व मिनहुम मन यनहरिफु व यनफतिहु अलैहि बाबु शुबहात वन कह हसा नौजवानन मज डलान और तमिस पे शुबहातन हिंद दरवाज खुलान शुकुक शुबहातन हिंद दरवाज खुलान व यज़ुन्नु अन्नहु बिसबबि ज़ालिका मिन अस्साबिक़ीन इलल जन्नह तमिस तिम शुबहात गसान पैदा तमिस बासान बह कम मज तमिस बासान बह जन्नतस कुन सबकत nin वाले मज तिम शुबहात तमिस पैदा तमिस बासान बह ठीक बाकी क्या व यज़दरी मन हौलहु मिनल मुज्तमा यह बाकिन सारनी क्या करान हकीर समझा
वना बुई छुस और बाकी छुन वक़द तज़ीक़ु दाइरतु बिही अक्सर हत्ता यज़दरिया इख्वानहु और कुन साथ अमिस तूता दायरे पत तंग गसान इस पत पन्नन बायन एमसी से हिदायतस पर छसान तिमन ते आसान पतस ये कराना तान और बाकी हकीर समझान बल कद यसिलु बिहिल अम्र इला अन यज़दरिया उलमा अल उम्मा व वालिदैहि और कुन साथ अमिस पत यूता मसला गसान इस पत क्या करान तान और उलब कड़न उम्मत के उलमाई हकन और बे पन्नन वालिदैन वना तुहते अगर तुम हिदायतस पर आसे व यदुन्न अन अल इस्लाम कद इनहसर फीहि अमिस पन्जे गुमान गसान इस्लाम छु मे योत मजबूत हाँ वफी शिरज़मतिन मिन अश-शबाब मअहु और यम सितम ज़ित्र नौजवान छ अंद पे यम योत छु मुसलमान बाकी छु मुसलमान बचोम अब समझ यो छनिश वनान शावना खारिजी ज क्या करन तुम तवाफ करन एक खारिजन मन पत बेस वनस छ पता उनके छ जन्नती तबुई मुस बाकी यम तवाफ करन जी यम छ सारी क्या काफिर तुम वनस बिस तौब करन त्यूता बोड़ जन्नत हाँ यमुक आसमान जमीन बराबर चौड़ाई तो छू ना तथ मस वनस दुबई तमिस तोर फिक्री कि सही कुछ कुछ साथ इंसान अप गुलूक शिकार गसान तो गो वना सबब कौन हाज़िल इनहिराफ हुआ अख्तर अनवाइल इनहिराफ वना ये इनहिराफ छना यही किस्म वना ये क्या सारी खत अमुक सबब क्या सारी खत खतर वोल वना वहाज़ा अहिब्बती फिल्लाहि अख्तर अनवाइल इनहिराफ लिअन्न साहिबहु ला यदरी अन्नहु मुनहिरफ वना ये सारी खत बुड इनहिराफ क्या एमिस छन पाई आसान बुछ डोल बल यजुन्न अन्नहु मिन बहर सालिहात यगतरिफ अमिश बासान कि बुछुस रुच का यानी रुचन अमलन हिंद समंदर मन छुस मुकस तुलान ना बुछुस रुच अमल हासिल बल फला युहदिसु नफ्सहु बितौबा इशुन पन्नस नफ्स जहन वना है तौब कर क्या जी मश समझनी बुछुस गलती कर इत पर बिदअत इशना बिदअत करना इश बिदअत अगर इंसान तकफीरस मज गुलू करी क्या इशना बिदअत उस ये मस समझान छ पन्नस पानस गलत कहीं क्या बिदअत उस करान छु क्या समझान छु नहीं नेकी वना इशुन पन्नस नफ्स जहन वना ब करहा तौब व युगलिकु उज़नैहि इश पन कान तसना क्या करित बंद व युगलिकु कल्बहु अन समाइल हक और इस क्या करना दिलस्त रुकावान या यगलिकु जे हको बरिदा इश पन्नस दिलस्त रुकावान हक बोजन निश अन समाइ मा ला युहिब यने मिस पानस पसंद छु शुंति यसा बोजन वqad यअतदी अला बुयूतिल्लाहि फयुमज़्ज़िक़ु इलानात लिलमुहादरात अल्लती ला तुअजिबु कुन साथ छु काह तुता शिद्दत करान अगर कुन जाय पोस्टर लगावित कुन दरसुक या कुन इश सुना चैट कि मिस खुश आसन गसान वलैस लहु अला ज़ालिका सुल्तान हनी मिशन साथ पर क्या पर मिस काबू आइस की ही नहीं है कि तो वना तो दिन पोस्टर से था मिसाल के तौर पर फला यस्माउल हक वला यस्तजीबु लिल हक नशी हक बोजरी और नशी हक माननी वला याति लिल हक नशी हक असकुनी होई वक़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो इन्नल्लाह हजब अत-तौबता अन कुल्ल साहिब बिदअतिन हत्ता यदअ बिदअतहु अल्लाह ताला हन तौबा थोमुत परदस मज रुकोमुत हर कस बिदअत यस निश कास मन बिदअत त्राय सो मा करी तम इसलिए इस तवै यथि सन सल्फन मज कस निश यवान कि फलाइन खारिजी मज कर फलाइन शख्सन क्या तौब वना इस गोल पूर कोरन कने की हिन कैसे मस वना कि इस बिदअत मज आसी राशिक आसी बिदअत गोमुत सुशन पत सहल बाल सुत्रावन ठीक है सबब इख्तियारी मौजू हाज़िहिल मुहाज़रा वना ये सही मुहाज़रा छु लेक्चर छु एसकेज कोर ये मौजू इख्तियार ठीक है शेखन कोर ना बैठ के जिक्र कि केह नौजवान हसा छ बोदस तिम कथ मस तिम छी जबरदस्त गुलूविक शिकार गसान और तिम छी वनान इस्लाम हसा छ ऐसे मज मुनहसर और बाकी छु वनान वरहमतन बिउलाइका वरगबतन फी तबसीर अनफुसिना वना यमन से रहमत को मामला करित इस नौजवानन से और पन बे ये रगबत के क्या करो फी तबसीर अनफुसिना पन नफ्सन करो इस तबसीर यानी पन नफ्स ते जहन रावो व इख्वानना बिहाज़ल अमर खतीर पन बय ते जहन रावो खस अमि खतरनाक मामलस मुतलिक करो तिम जहनिया व हिरसन अला अन नस्लुका जमीअन बिफज़लिल्लाहि व तौफीक़िही सिरातल हुदा वल इस्तिक़ामा बोरी बे ये शौक थवित ये हिरस थवित कि अस गे सारी अल्लाह ताला से फजल से और तौफीक से हिदायत और इस्तिक़ामत वत पर पकिन व नतजन्नब तुरक़ल इनहिराफ व नदामा और अस गे इनहिराफ चो और नदामत चो वतव निश इज्तिनाब करन यानी तबे अहबबतु अन अतरह बैन ऐदी इख्वानी हाज़ल मौदू मुबय्यिनन शैअन मिन अस्बाब अल इनहिराफ व तुरुक़ इलाजी तवे हसा कोल में पसंद कि बह थव पन्न बायन मोट कन ये मौजू वाज़ह कर बात कह चीज इनहिराफ असबाब और बे वन बह इलाज क्या इनहिराफ के असबाबन इलाज आ समझ वत टॉपिकस पे वन ठीक वह वनान वह कर असबाब इनहिराफ जिक्र सत कर इलाज फरमावन
أسباب الانحراف أيها الإخوة الفضلاء إن الانحراف له أسباب ونا انحراف أم واتنش سهيرا واتنش دلنا ساسا أسباب وأمور اور بيكه تيم چیز شاسان ممهدات ممهدات کو مطلب أميش راح هموار کران إنسان چون وطن تلان وقت گو گمرا گوڑ چھ أمس كه چیز كه ستيب باي ستيب أمس اوكن راح هموار کران وطرق تكون في البداية مزخرفات اور تم وات یم ابتداءس مز باسان چھ بڑ خوبصورت وتغر قصار النظر اور یم چھ دوکھس مز تراوان کمن تمن لوکن یہز نظر قاصر آسان چھ یم محدود نظر آسان چھ من سلكها اصابه نصيبه من الانحراف یس پت تمن واتن پٹ پکان چھ یم لکچن لکچن سٹمن پٹ تمس چھ پنن حصہ گژھان حاصل امہ گمراہی ہاں سمجھ گوشری انحرافس مز چھ نفر نفر اسما یہ شیطان واتسا تن سفلن مج تمس یہ شیطان ہاں سمجھ سکر امس گوڑ وار 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 ام خطر تیار ہاں سمجھ یہ ہے شیطانی نے امس واتسا کر سا بدکاری شیطانی امس وار وار سکر کت پڑ امس فیس بک فرینڈ ریکویسٹ سوزن پٹ شروع نمبر سیو کرن پٹ شروع سٹیٹس پٹ ہارٹ دن پٹ شروع چھنا امس یہ اپری شیطان وار 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 کرنا اس پت سوئی کام اور یہ کر پت پانے لیکن اگر امس ابتدا سی مز ون ہے شیطان یہ مان ہے نا اس یہ میں چھ اچھا سان کی طریق اچھا سان کی امس کیا راہ ہموار کران چھ اور پت گسان گمراہی مز السبب الأول وانا قد سبب من أعظم أسباب الانحراف حجر القرآن وانا انحراف كيو أسباب من ساري خود بود سبب سوغو كيا قرآن تراون حجر القرآن تراون ومن تلك الأسباب أيها الإخوة حجر الكتاب كتاب ترك قرآن كتاب شيء مراد قرآن والبعد عن السنة سنة نشدور غسون حجر كتاب ربنا والبعد عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كتاب قرآن نش دور گسن قرآن ترک کرن اور سنس پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت نش چلن فهذا السبب من اعظم اسباب الانحراف یہ سبب چھ انحراف کے سبب من ساری خود بڑے اسباب من فان حجر القرآن طريق للخسران قرآن ترک کرن چھ خسارہ چھ وقت وكثير من شبابنا للاسف ونا ساني نوجوانوں مز كثير افسوسان چھ پیوان بل كثير من المسلمين بلکہ كثير مسلمان باقي مسلمان تي اصبحوا لا يقرؤون القرآن الا نادرا تمن چھ گمس یہ حالت کہ تم چھ قرآن و پران کی سوائے نادر واذا قرأوا لم يتدبروا اگر ما پران تے تدبر اشن کران ولم يعزموا على الاحتداء بهداه اور نشتم عزمی کران اس پکو پتہ اس قرآن پر رب فرمو یا ایها الذين امنوا اشنا شی رب فرما کم صحابہ اس کچ پن پان گزراون حالانکہ اس ون یہ رب اس فرما یم چیز چھ کرن اور یم چیز چھ تراول لیکن اس ورا یہ رب فرما صحابہ مثال کے طور پر اللہ تعالی فرمان چھنا یعنی ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اگر صحیح قرآن اس اللہ تعالی بغیر بی کسین طرف ات مطلب ہنیم کیا کثیر اختلاف اس لیے رب سن طرف اس لیے ات مس اختلاف قرآن اس مس اختلاف قرآن اس مس تعارض کن جے ٹکرانا کہاں آیت بیس تو وشو یہ پان تیل کت چھو اچھ ایمان اس کیا چھو اور یہ گسی ایمان آسن کہ قرآن اس مشن تعارض لیکن علا وجہ البصیرہ پورا اس اول پٹھ اخرس تک قرآن پنن علماء نش اور پتہ وچھو کہ ات مشن پزی پٹھ تعارض کہ اچھ ایمان کی کہین چھن لیکن اگر اس کہاں ونی کہاں یہ اس پٹھ شخص ہوسا نافع ابن ازرق اوس ناو اس ابن عباس صدس ون سے قرآن اس مشن رب فرما یہ طریقہ پٹھ فلن جو فرما ات اپوز الاتقان اس مشی جلال الدین سیوطی ان پر ذکر کیا 5-8 پیج ونس ابن عباس صاحب سوتم سوال پرسنا ونس میں دیجو جواب کم سے یعنی عربی لغت ذریعہ اس تو کا سوال دے کرو ابن عباس صاحب نے ساتنی اشکالات جواب بے اس سوچ ونا کہ عربو کتن چھ پٹھی لفظ استعمال وہ اش ایمان جنا او تامچ اڑہن چھ پتر امام بخاری صاحب ذکر الجامع الصحیح صحیح بخاری دونی امام بخاری اور جلال السیوطی اس پتہ یعنی میں اون تامچ ٹکرہن چھ جلال السیوطی صاحب چھ مزات مز الاتقان اس وہ کرو چھ اس گسنا پارن قرآن وہ چھ اس نہ مقصد دوسرا ات میں درس رات بوستمن ونا اس آئی کم تام مقصد خاطر یہ دنیا اس مز لیکن اس گو سو مقصد ہی مش مطلب تو مز اس زن کس گری خاندر اور امس تو راک دیت ہس اتس ٹھیلس مز نس نیرم بگرا سارنی مولوی صاحب ہس تر رب ہاں جمی دفترس پہ گئی تت تم علماء آسن تمن تہ ترٲیزِ صدر صٲبس تہ ترٲیزِ فلٲنۍ مفتی صٲبس تہ ترٲیزِ یم تہ تتہِ چھِ اور بیٚیہِ پننِس حلقس منٛز تہِ سۄ ترٲیزِ یہِ گوٚو تہٕ بیوٗٹھ گرِ تہٕ شۄنٛگلے پگہہ کیٛاہ وسان أمِس تمہِ دۄہ وسان چوب وسنس نا ونس ژےٚ کیٛاہ کوٚرمُت چھُ تی چھُ گوٚمُت اَسہِ أسۍ ییٚمہِ مقصد خٲطرٕ دُنیاہس منٛز آیہِ نا رۄبہٕ سٕنٛز عبادت کرنہٕ خٲطرٕ قرآن سُنٛد سمجھنہٕ خٲطرٕ سُہ ترٛوو اَسہِ سورُے أتھی اَسہِ ییٚلہِ پتہٕ فٕرصت یی تیٚلہِ پرو أسۍ تَوے چھِ اَسہِ پیٚوان یِم ؤرٕک شاپ کرٕنۍ چھِنا یَتھ کیٛاہ وَنان چھِ
अकि दुहुक 4 घंटन मज हसा पारो 8 घंटन मज हसा पारो वह पे छल कर वो कुन नत कुन पे यहन कुन नत कुन पे गस कस शौक और सह पर फर्दर बोर नत क्या नत इल्म अकिस इंसानस क्या दोहस तो रात पे खेन खान पे इंसानस इल्म तह वार हजम अके साथ गसान क्या रिसाल मुख्तसर अत मे याद दहानी गसान नत हेको बड़ चीज हेको लकटस मज पर्नवित समझ गो गर्ज अमे मकसद खतर लेकिन यह मकसद थोमुत ताकस पे अच्छा अनवा हजर कुरान वना कुरानस तरक करने किस्म क्या किस पे इंसान कुरानस तरक कर वना हजरुल कुरान अय्युहल इख्वा कमा युबय्यिनुल अल्लामतु इब्नुल क़य्यिम अनवा वना कुरान तरक करन हसा छु हां इत पे इब्नुल क़य्यिम सबन छु वाज़ह करमुत मुख्तलिफ किस्म इब्नुल क़य्यिम सबन छु अल फवाइदस मज जिक्र करमुत अल फवाइद जना इब्नुल क़य्यिम सबन किताब द कलेक्शन ऑफ वाइज सेइंग्स छु अंग्रेजी पे तर्जुम तो पढ़न हां द कलेक्शन ऑफ वाइज सेइंग्स डाउनलोड ति गसान पीडीएफ और अरबी यमिस तगान अरबी पे ज्यादा मज तथ मज कर जिक्र वना इब्नुल क़य्यिम सब कुरान तरक करने हसा छ मुख्तलिफ किस्म अहदुहा हजरु समाइहि वल इसगाइ इलैहि व हजरु तिलावतिहि गोडन कुरान तरक करन हसा गो यास न बोजनी यास न कुरान कुन कान दारान और यास कुरान तिलावत त असने वनी करान छु गोडन तरक अत मज वार यश अत मज इसम शामिल छ ना यम कुरान छ अने अखदर छ खास वक्त थोमो अस बोजो तिजहनी जमोली सब तरान नमाज दयम हजरुल अमली बिही वल वुकूफ इंद हलालिही व हरामिही व इन क़रअहु व आमन बिही वना पत छुनी अत पे अमल करन कि हलाल हराम अस निश रुकान कुरानस मुताबिक इस हलाल हराम छ शन तत पे पत रुकान हलाल कर और हराम त्रावि ना व इन क़रअहु अगर छ ये पारे और ईमान आस से शुरू सुदी कलाम लेकिन पत छुन हलाल हराम अम निश समझान और त्रेम हजरु तहकीमिही व तहाकुम इलैहि फी उसूल दीन व फुरूई और बेश ये तरक करान त्रेम किस्म सह गो कि यह पन फैसले कुरानस कुन निवान चाहे अकीद अस्तन या चाहे फुरुआत मामलात इबादत अस्तन यह कुरानस कुन पन फैसले निवान मिसाल वरासत तकसीम कर ये बास ना कि कुरान जरिए हसा मे वरासत अगर बह दिम तेल बेन दिन तेल पे तेल मे नौकसान यह वन बह दिमक बस मकदम गामुक सू कर फैसले वन कुन सात गोडनथी कत थोम कर वन नफर अखा वन यु सान लड़ाई गसान वरासत पे वन तक अकिस जिठिस उन सारे खुद ज्यादा लेख उन हुमन चारान अजि लेख इन अजि लेख रट सा गई 2 कनाल चे हम गई 6 कनाल हमिस गई 4 कनाल तमिस बहरा वनस यह कुरानस कुन पन फैसले निवान ये बास फायदा कतन वो यह कुरानस तरक और चूरिम हजरु तदब्बुरिही व तफहुमिही यह अमुक क्या यह पे तदब्बुर करान कह गौर फिक्र करान अगर बच्चस वनो ना थर्स्टी क्रो सह कर तथ पे ज्यादा तदब्बुर अच्छा कावन इत पे अंतिम तो सोचान यु नावल कह पर कम पालो कोहेलो सज नावल पर फलान सज नावल पर हाँ और शिकस नावल पर चेतन भगत सज हाँ पान छट नावल आज हाँ लड़के पान या क्राइम एंड पनिशमेंट पर बास मौजूद जबरदस्त लेकिन कुरानस पे तदब्बुर करान यह गो हजर कर और पूंचम हजरुल इस्तिशफा व तदावी बिही फी जमी अमराजिल कुलूब और बेश ये तरक करान यह कुरान जरिए शिफा तलब करान कुरान जरिए दवा तलब करान कि पन्न दिलचन बेमार पन्न दिलचन दादन व अदवाइहा व यतलुबु शिफा दाइही मिन गैर इलाज रब्बिही पन्न दादन इलाज छाड़ान रब सद इलाज बगैर बे कुन जाय व यहजुरु तदावी बिही और इश करान तरक यह कुरान जरिए दवा करान पानस वह कुरान हुत पे इलाज यानी इंसान पर और पे पानस फोक यह कमन यह रूहानी बेमार इलाज और बे जिस्मानी बेमार दिलस तकलीफ बे कुन तानस तकलीफ कुरान तथ खतर त शिफा कुरान तथ खतर त शिफा हाँ और बे क्या बे कुरान शुबहात शहवात तथ खतर त शिफा कत मज मगर तगान अम निश कर गो यह तरक गो कुरान जरिए शिफा पानस खतर तलब करान यह सेटिस्फेक्शन बे जाए हाँ बह कर फलानी किताब तो फिस्तनी किताब हालांकि इत्मीनान सुकून सेटिस्फेक्शन कत मज कुरानस मज तोग पर्न वना वकुल्लु हाज़ा दाखिलुन फी शक्वा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रब्बिही यह सोर दाखिल रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम करन पगह शिकायत रब्बस निश हां क्या करन वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन कौमी इत्तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा रसूल वनन पगह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए मेन रब मेन कौमन हसा बनोवी कुरान महजूर यह तो तरक अत मज सारी चीज क्या वन तो पानी यह शिकवा अस खिलाफ यम चीज करान कुरान सो करो ज्यादा से ज्यादा तिलावत करो और ये कर कह मज सह तुल अथ थोद सह वन कि तर्जम कम पोर अहसनुल बयान कम कवर टू कवर पोर्मुत तह मज कम पोर्मुत अहसनुल बयान अक जिल्द पे बे जिल्दस
हाँ बह वनो बह दिम तमिस 500 रुपये इनाम मे बचन ना 500 रुपये क्या सारी हालत यह गुमराही हूं सबब इनहिराफ सबब सह क्या गो हजरुल कुरान अम पे वो बोट कुन गो करो 1 मिनटस था 1 मिनटस रोट यह वन अथ सह शेख सुलेमान रुहैली साहब वन गोडनिकसी सबस मुतलिक फर्दर कराए तम हेडिंग लिखित लेकिन यह अथ थवान ताल्लुक गो पान क्या गोडनुक इनहिराफ सबब सह क्या गो हजरुल कुरान कुरान तरक कर और अम पे लिखित वन इस्तिब्दालुल मुहदसात मिन अश-शहवात व शुबहात महल्लल कुरान यह अथ कि इंसान बदलावान यानी कुरान की जाय दिवान कमन शहवातन और शुबहातन मज नई नई चीज पैदा आए वना व तअज़मुल मुसीबतु व तश्तद्दुल कुर्बतु इन इस्तबदल बिही गैरहु मिन अल उमूरिल हादिसा अल मुखालिफा लिमा फीही सवाء في باب الشبهات فيما يتعلق في التقرب الى الله او في باب الشهوات مما يقود الى الضلال ونن तम साथ मुसीबत अगो इंसान कर कुरान तरक तम साथ मुसीबत ज्यादा बढ़ान तम साथ मुसीबत ज्यादा शिद्दत लबान ये साथ यह बदलाव अम कुरान बदल क्या बदल तम चीज नई नई चीज कुरानस मुखालिफ यह कैसा कुरानस मज तम क्या मुखालिफ तमन दिवान कुरान बदल जाए चाहे सह शुबहात शुबहात मतलब क्या गो यानी मैं डाउट्स और बाकी अल्लाह ताला सनिस तकर्रुब सह ताल्लुक थवान या शहवात हाँ नफ्सनी ख्वाहिशात यम पत अमिस गुमराही कुन निवान मिसाल कस्तिमा इल गिना रिकॉर्ड बोजुन गेवन बोजुन वल इनकिराब अलैहि अच कुन मुतवज्जा गसुन अब समझ औ जअली कुतुबिन असलन तुक़द्दमु अलैहि या कि किताब बनावी बुनियाद यम कुरान पर मुक़द्दम कर औ जअली कलाम लिबशरिन युनग़िमु व युनशिदु व युतरिबु मुक़द्दमुन अलल इस्तिमाइ इलैहि या कुन साथ इंसान सुन कलाम यह आसान सुई गेवान पानस हाँ नगम युनग़िमु गो गुनगुनाना या इथे पे नशीद है गेवान आसान व युतरिबु यानी उसका नफर ना कलाम गेवान का नशीद और का रिकॉर्ड और बाकी नशीद के सुन क्या रिकॉर्ड और बाकी बात इस गेवान आसान और यम सिमिस खुशी गसान युतरिबु ना इस रिकॉर्ड बोजन क्या गसान खुश ना गसान तम मुक़द्दमुन अलल इस्तिमाइ इलैहि क्या कुरान बोजन बजाय क्या बोजन रिकॉर्ड बोजन बल्कि उलमा वन अगर क्या कुरान बजाय क्या नशीदन कुन अगर तम इस्लामी नशीद तन लेकिन यम थवान अमिस कुरानस नश मशगूल यह बनो अम सद खतर लहुल हदीस बनो ना थो कुरान वह कथ यह पे रिकॉर्ड और गेवन बोध यह वन अम सुकून मिलान जहन मिलस सुकून अम निफाक अम सदिस दिलस मज खस अच्छा फ़इन मन फ़अल ज़ालिका बअदत गुरबतुहु हाँ वअज़ुमत कुर्बतुहु वअज़ुमत मुसीबतुहु युस यम चीज कर तम सज क्या अजनबियत ज्यादा कुरानस नश बढ़ान और तम सज मुसीबत क्या ज्यादा अजीम गसान तम सद कुर्बत तम सद तकलीफ तम सद सख्ती ज्यादा बढ़ान और तम सद मुसीबत ज्यादा बोल अगो कुरानस कर तरक सह बड़ो चीजों में बोड़ गलती हाँ तरक कर कुरानस यमिस खिलाफ पे शिकायत कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्या गो पे कुरानस बजाय क्या रेडी पोत बाकी बाकी चीज नॉवेल्स और बल नॉवल पढ़न अमिस फुर्सत हाँ बाकी बाकी किताब पढ़न फुर्सत लेकिन कुरानस कुन टाइम दिवान कुरान हेचनस कुन कुरान जबान हेचनस कुन अरबी हेचनस कुन यह कुन ध्यान दिवान यह वन थो पे बोजो ये मकलाबो सोरे कर पे हसा हेच यह गोडनुक सबब यम इनहिराफस मज इंसान गसान सह क्या गो हजरुल कुरान हजरु किताबिल्लाह अल्लाह ताला सद किताब तरक अमने कोई नाथ इलाज जिक्र शेखन क्या जिक्र दईन सब मुकद्दर होनी जिक्र फरमा अस्सबब अस्सानी मिन अस्बाब अल-इनहिराफ अल-कुबरा अल-बुअद अन सुन्नति अल-हबीब अल-मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दईम सबब युस इनहिराफ के बड़े सबब मज सो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत निश दूर गसु अगो कुरान तो दईम क्या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम सुन्नत وكذلك أيها الإخوة البعد عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه من أسباب الانحراف الكبرى वन इथे पे मेनो बायो सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत निश दूर गसुन सनिस स्टेटस पैगंबर सनि सुन्नत निश दूर गसुन या सचु इनहिराफ के बड़े सबब قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا युस रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुखालफत कर अम पत की हिदायत गो तमिस पे वाज़ह और पत कर तम पैरवी मोमिनन हिज वत बजाय बे कुन वत इस फिर वन सो तपरी योकुन सो गो और बरवन सो इस जहन्नमस मज और सो बदतरीन ठिकाना वत मस क्या वन युस मुखालफत कर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बे क्या वत मस वन
बे वन कि मोमिनन हिजो वत बगैर बदल कह वत रट यानी पे मोमिनो इजमा कोर तम निश चल अत मोमिन अतन गो मुराद कम सहाबा वो सहाबन हुन तरीक आस तम निश चल तमिस बर कत मज अल्लाह ताला अतन तुर फिक्री अतन क्या गो वन वमन युशाकिर रसूल मुखालफत कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल तआला मुहद्दिरन व ज़ाजिरा अल्लाह ताला छितन खोसनावान और पथ अस थावन खतर फरमावान फलयहदरिल लदीन युखालिफून अन अम्रिह कि खोसन तिम यम रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम सिंदे हुक्म निश बेरगबती करित बुत फिरान मे क्या वनत मज बेरगबती करित क्या मे कत ये बेरगबती करित तर्जुम कत अन आमुत अन अम्रिह अन करन दलालत कत पर बेरगबती वना पस खोसन तिम यम रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम सिंदे हुक्मस बेरगबती करित तथ मुखालफत करन और चलन तम निश अन तुसीबहुम फितना कि तिमन वायत क्या फितना अव युसीबहुम अज़ाबुन अलीम उतना गस तिमन दर्दनाक आसा फितना गई मैं आजमई शिरकस मज कुफरस मज गसन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतबर्रिअन मिन कौमिन और इधर पेट फरमो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम दूर इख्तियार कर तिमन लुकन निश फरमो फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी युस मैंने सुन्नत निश डोल सुचुन में से थवन ताल्लुक तश पता ई कमर फरमो रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम तिमन त्रेन शख्सन यमो वनियो कि है इस करो रात रातस इबादत ये ठीक काम किन गलत काम बज़ाहिर क्या नेक अमल इबादत हो बे उनकी बस था रोजा ये ठीक काम किन गलत काम जाहिर है ना बज़ाहिर गोड यानी नेक काम और बे उन बकरन खांदरी बस कर सिर्फ रब सिंस इबादत सुंगर मुतवज्जो बसान जाहिर ठीक कसद ओस लेकिन रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाना बुश आराम ते त्रावान और इबादत ते करन बुश रोज ते थवान नफली और किहिन ते छुस थवान और बुश करन मे कर निकाह ते युस मैंने सुन्नत निश तरीक निश हटेव सु छुन मे से ताल्लुक थवान वो इंसान सस अकल वन्नत अमिस के छु बेहतरीन काम करन लेकिन अगर ना मोहर ओस रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम छु काबिल कबूल किहिन वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वो क्या करे बस नेक नेक काम असल ओस शरीयत मज मौजूद गो ये बनाए वन तिम चीज अत बुनियादी वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तुकुम अला मिस्लिल बैदा लैलुहा कनहारिहा मैं सत्रयुति रोशन वत पेट रोशन वत हिंद पे यमिश रात दुहक पेट गाशदार छ ला यजीगु अनहा बादी इल्ला हालिक तमी वत निश डल न का मगर सु यमिस हलाक गसन यत वत पे रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम उतरे कुरान सुन्नत वत पे इस तम निश दल तमिस क्या गसन हलाक रवाहु अहमद व इब्न माजाह वक़ाल और बे फरमो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन तमस्सक्तुम बिही लन तदिल्लु अबदा मैं सतरो तो हमस ते अगर तु इस मजबूती सा रटिव तु गसिव न हरगिज ते गुमराह किताब अल्लाह व सुन्नत नबी अल्लाह ताला सं किताब और तम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत ये हो छना को किताब अल्लाह से क्या वन रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वसल्लम सुन्नत रवाहुल हाकिम वो इमाम हाकिम आना गो अतन क्या तरफ फिक्र यानी युस सुन्नत त्रावे इश इनहिराफ के बड़े असबाब मज आ सबब मोना इलाज हाज़ैन सबबैन इमन दोन सबबन क्या छ इलाज तो ये वनतो क्या छ इलाज कुरान और सुन्नत को वापस अर रुजू इलल कुरान वस सुन्नत वना फतरकु किताबिल्लाहि व तरकु सुन्नति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबबुल लिल हलाक व सबबुल लिल दलाल वना किताबुल्लाह तरक कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत तरक कर या सच हलाकत और गुमराही हम सबब व सबबुल लिल इनहिराफ इशु बात डल नुक सबब से जी बात निश डल नुक सबब वल इयादु बिल्लाह इश अल्लाह ताला सुन पनाह मंगा व इलाज हाज़ा दाइल उदाल वना इस सही बुल्ट बीमारी छ यानी डेंजरस बीमारी छ वल अमरिल खतीर इश खतरनाक मामला छ अत क्या इलाज यकून बि अन यरजा अशाब इला लुज़ूमिल कुरान वल इक्सार मिन तिलावति इलाज छी कि नौजवान लोट बे वापस कुरान रट लाजिम और बे कर कसरत सान अमिश क्या तिलावत व तदब्बुरी अमिक तदब्बुर व युरब्बा अन्नाशिअतु अला ज़ालिका बिल क़ुदवति मिनल अबवैन छना इस वन नौजवान लखुट बच्चा आस तमिस तरबियत करन तमिस बनन रोल मॉडल मोल मौजात मस छना मोल इन लखिट छ मतलब अख छ नौजवान मुतरिक आस बे लखिट अच्छा जिम्मेदारी कि अगर गरस में लकड़ बेन बई तमन किस पे तरबियत ये तिंद खतर रोल मॉडल लिलअसफ शदीद वना यसा बड़ा अफसोस अय्युहल इख्वा इन्नल अब्नाअ अस्बहू यतरअरऊन फी कनफिल वालिदैन ला यक़रऊन अल कुरान इल्ला क़लीला वना लेकिन यसा असफ यसा अफसोस कि यम लकड़ सन बच्चे छ तिम छ आज परवरिश लबान तिहन तिमन वालिदैनन हिंद सायस मज यम कुरान परान सिवाय कम कलील तिम क्या तरबियत है फयतरब्बन नाशिअतु अला ज़ालिक इन चुपान तरबियत लबा तमिस वन मोल है कुरान पर तमिस तरह चाहे कत फिक्र की तमिस तरह चाहे एक्शन फिक्र सना अगर कि सोचा अगर ये रुचर आशा तो तेल ये पान ति कर
والواجب على الوالدين تربية أبنائهم واجب شو والدين بس تبكرن بنن شورين تربية الأبناء على قراءة القرآن قرآن بارنس بيت وعلى تدبره بالقدوة الصالحة لهم بقرآن كيس تدبر بيت كيت بيت تيجي خاطر رول موديل بان شنو أگر نا إيش تمن خاطر رول موديل بني نه تمن خاطر بنن تيم شخص يوتيوب زري رول موديل يم پت قرآن اسمس क्या पोर्टल्स वुचान बिग ब्लैक होल्स वुचान नवी नवी कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग थ्योरी और बाकी एम थ्योरी तम चीज तुम वन ऐसा कोर वह पन्न बचन खुद पान अत मज रोल मॉडल बन बनो मा करो पान तदब्बर वाला गोबर ऐसा करो तदब्बर कह कुरान पे पान उलमा नश गो हेचुन तमिक कवाइद जवाबित पारन पत कर पन्न शुरन तरबियत शुर पन्न तुल शुर पन मिसाल के तौर पर बीके पूरा मज मस्जिद मज दरस अब्दुल लतीफ भट्ट सबन अलमदनी हफिज़हुल्लाह गसान आज तक सूरह अहज़ाब तम पान तक आखिरी दरस सूरह अहज़ाब काल गो तम पान कत दरस गई तक गई 58 दरस सूरह अहज़ाब आ समझ तक इख्तितामी दरस गोश बच्चे तुलन तौर सत मोल मोज तमिस तक पान तरबियत नत पान तहन तो शुरन कर लार तुम गो तम क्या गोश्त ये वाजिब मालिस माज पे वअन यहतम बितक़वियत ज़ालिका फी नुफूस अन्नाशिअति फिल मदारिस वगैरहा और बेगस एहतिमाम करन कि इहदन नफ्सन मज गोश मजबूत गसन इमन लखटन बचन हिंदिस मदरसन मज छुना इत पे स्कूलस मज ध्यान दिवान ये गोश फलर स्कूलस गसन फिस्तन स्कूलस गसन तिथे पे क्या मदरसस मज ते इस दरसगाह गसान छु तत गोश ध्यान दिन इमस क्या क्या परना ये गोश दरसगाह मज मौलवी सबस वन कि मन बनायो सिलेबस हां छना वारहन जायन यत के वना सिलेबस यमा बनावन पत फॉलो यमा करन कुरान कुता छु परन गोश ते अमे गोश जबरदस्त एहतिमाम करन लेकिन तमे साथ करा एहतमाम ये फीस खालन दरसगाह मे 55 रपी फीस 50 ओतर तक दिवान कुछ वन 2000 फीस यह 50 रटान तमिस गोबा वहाज़ा अय्युहल इख्वा यजिबु अन ततनाक़लहु अल-उम्मा मिन सगीरिहा व कबीरिहा इन अरादत इनक़ाज़ शबाबिहा मिन अल-इन्हिराफ़ वबित्ताली इनक़ाज़ नफ्सिहा वना यह हसा वाजिब की उम्मत गस क्या करन नकल करन लक पड़ बडिस तक गस वातन कत कि यानी कुरान कुन हसा वापस यून सुन्नत कुन हसा वापस यून अगर उम्मत यसान कि नौजवान कड़ो इन्हिराफ मज नेबर और पन पान तड़ो इन्हिराफ मज नेबर तेल क्या कुरान सुन्नत कुन वापस वना वसीयतुल इमाम इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैहि वना इब्न बाज सबिन वसीयत ये कुछ वना इब्न बाज सबिन वसीयत शेख रुहैली ना वना गोस्ती उलमा ते कमन करा को वाकन उलमा फरमाया यकूल शेखुल इमामुल फ़क़ीह साहिबुस सुन्नह अल इमाम इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैहि क्या फरमान इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैहि वना फल वाजिबु अला जमीइल मुस्लिमीन वाजिब हसा तमाम मुसलमानन पे रिजालन व निसाअन मर्द अस्तन ज़ैन अस्तन हुवा सैरु अला हाज़ल मनहज व तफ़क़्क़ुह फी किताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तिम गसन अत तरीक़े कारस पर पाकन तिम गसन फहम करन हासिल कुरान व सुन्नत मिन तरीक़ उलमाइल हक़ उलमाए हक़न हिंद जरिए मिस्ल मा क़ाल मालिक इब्न अनस रहमहुल्लाह इत पे इमाम मालिक सबन क्या फरमाओ वत्तबिअहु अहलुल इल्म और बाकी अहले इल्म तो तथ मज तुहुंद पत इत्तिबा कर मुस्तिमोति वन फ़क़ालहा अहलुल इल्म बअदहु और बाकी अहले इल्म तो वन यही कत क्या वनु ला युस्लिह आखिर हादिहिल उम्मा इल्ला मा अस्लह अव्वलहा ये में उम्मत किस आखिरस करन इस्लाह कहिन त चीज मगर सुई चीज ये में किस गोडनिक हिस्सस इस्लाह गोडनिक हिस्सस कम कर इस्लाह कुरान सुन्नतन आखिरी हिस्सस त गस इस्लाह कम जरिए कुरान सुन्नत जरिए ये मामा इस जबरदस्त कबूल छना पोज قال الشيخ इस पत वना बे इब्न बाज सब है शेख वना वल्लजी अस्लह अव्वलहा हुवा तमस्सुकुहुम बिकिताबिल्लाहि व सुन्नति रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वना ये में से उम्मत के गोडनिकस हिस्सस इस्लाह कर ससा गोति मोरट मजबूती सान अल्लाह ताला की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुन सुन्नत वसैरुहुम अला ज़ालिका और तुम पक अत तरीक़स पे व तवासी बिज़ालिक और तुम कर अखकिस अमिच वसीयत व तआवुन अला ज़ालिक तुम कर अखकिस अतमस क्या तआवुन फयंबगी अलैना जमीअन अय्युहल इख्वा अन नतवासा बिज़ालिक अस्पष्ट वाजिब के इसका अमिच वसीयत करना हाँ औ अन नतआवन अला ज़ालिक और भी क्या वअन औ देखें वअन नतआवन अला ज़ालिक और बेगा सो इस पर क्या करें तआवुन वअन नुक़द्दिम किताब रब्बिना व सुन्नत नबियिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लि शै इसका सो किताब व सुन्नत दिन तरजीह हर कोई बे चीज चना ये है ना सो दावत
किताब सुन्नत गस मुकदम आसन तमाम चीजन पर वो गडनुक तो दयम सबब इनहिराफ उस क्या उस अख अल्लाह ताला सन्स किताब तरक करन और बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत तरक करन छु गुमराही हिंदो बड़े असबाबो मज ज सबब गडनुक और अगर इस यसान छी उस असबाबो निश बचुन तेल क्या करन तेल छु वापस करन कुरान सुन्नत कुन रुजू उलमाए हकन छ ठीक अब समझ तालवस कुन मुबशु अच्छा और कसा है हां ठीक है इंशाल्लाह बस दी अल्लाह ताला अजर जमाना वाना से मौलवी सबन पर वाज लबम ते वोत दे रख ना जी शेख सुलेमान रोहिली सबन कमाल है यो सकैसम सबब ओसे दे मश त्रे वना السبب الثالث वना त्रेम सबब वना من اعظم اسباب الانحراف فهم نصوص الكتاب والسنه بغير فهم سلف الامه कुरान सुन्नत अस वनो कुरान सुन्नत कुन छुन लेकिन ये समझ कुरान सुन्नत नुसूस कित पट इस न सल्फ सालिहिन ओ समझमुत ये समझ तिथे पट वो त्रेम अहम चीज ये बड़े असबाब मस की ये गस गुमराही मस कित पट ये कुरान सुन्नत नुसूस समझ तिथ पट इस बिल्कुल सल्फ सालिहिन हिदिस यानी तरीके कारस हिदिस समझस मुखालिफ ठीक है वना वमिन असबाब الانحراف ايها الاخوه فهم نصوص الكتاب والسنه بغير فهم سلف الامه واعتقاد انه يجوز الخروج عن فهمه वना सो गोई की कुरान सुन्नत समझी सल्फन हिंद फहम नबर और ये ये अकीद की जायज छु के ऐसा को हिंद फहम नबर तनी असन छु जरूरी तफसील रोजन व इहदास फहम जदीद للنصوص من اعظم اسباب الانحراف वना यम मसल नुसूस कुरान सुन्नत नुसूस कुरान च आयत और अहादीस तथ मज नो कह मायने काडू युस न साने सल्फो कसे वनमुत छु किहिन वना यासा छु बड़े इनहिराफ के सब छु बड़े इनहिराफ के सब तवे सोन फहम छु जुडित कत से सल्फ सालिहिन हिंदिस फहम से मजमूई तौर पर युस तुम तरीके कार ओस बागो सल्फो मज आस कसे अलग कह राय मुनफरिद राय और बाकी हिज राय आस तथ मुखालिफ ततन बन तम से राय हुज्जत लेकिन ओवरऑल युस तुम तरीके कार ओस मेथोडोलॉजी ओस सु सान खतर हुज्जत क्याज की तिहिदिस फहमस क्या छु रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम क्या फरमो मा कान अलैहि व यानी यत पर बोसुस मा क्या छु ما انا عليه واصحابي ما نت كدليل زي بتقول جرامري اوريو ما انا عليه يعني ايش بنا ما كان عليه يعني يتبر رسول الله عليه الصلاه والسلام ليس يتبر تهين كاس صحابه شنو تين فهمس يعني غارنتي और ताबिउन करते मन निश हासिल अदबा ताबिउन करते मन निश हासिल उसती अगर इस गसान सही पट किताब और सुन्नत समझुन तेल छु कत लगावन कैद की कित पट समझो यानी अला फहम सलफ الصالح ما يتنادى به أقوام من المتدينين ومن غيرهم بإيجاد فهم جديد للنصوص وانا يكسا از کرخت لانچ کی دیندار طبقہ مز کی لوک یا باقی تم چھنا اس کرو کیا نو فهم کرو اس نصوص حاصل وايجاد تفسير جديد للنصوص از کرو وسی من قران چن آیت حدیث نو کا تفسیر يناسب الناس في هذا الزمان يصلوا کر مناسب اس از خاصة شو تيز تفسير فلان چیز يمسا كريو استكرو نو بعيدا عن فهم المتقدمين ويتمنى هندي فهم مش بالكل دور شو كما يزعمون يتبعد دعواتهم كران بعيدا عن فهم الكتب الصفراء تجربة دي كيش منا وانا دي مش منا يسيما لدر الكتاب برش ليكت اسا يفهم ناس شنو الزرات لدر الكتاب تستمر يعني علماء هبي يحكموا شو مثلا لدر ورقه اسا دي مثلا لدر ورقه والفهمنا هذا والله من اعظم اسباب الانحراف या सचु क्या बड़े असबाबों में कि अख इंसान तरह सल्फन सॉरी फहमी इतनी यानी कि बस कर क्या नो अख फहम इसमें आव समझ बस जो इसकी दो रुक क्या पाने हस जो ना आज कहना पर वना मॉडर्निस्ट और बाकी छना इतना फरती इम क्या इम वना गैर महरम को अथवास त करित रेश थाउन न सचु जरूरी की हिंती यजार हको गड़ो बोन त थई परवाय न सचु की गीत खोज के चलती करियो खरत सचु हलाल छना ईसा अलैहि वसल्लम से फरमाइन नुज़ूल की हिन हां इमाम महदी न सही की हिन दज्जाल न सचु की हिन मिसाल के तौर यानी पन्ने फहम युस न सल्फो म समझ मुछ ये गुम रही वेले मिस गांड या लगैस पता मिस या पर खोज के सब क्वेश्चन मगर कैद के छे فهمنا مقيد بفهم السلف الصالح سون فهم جديد كات سلف الصالحين هندس فهم يا سمج سبب انحراف جميع الفرق الضاله هنا يمتي گمراه فرق گئی انحراف سبب क्या اوس تم كيس دليل منا فانه من حرفت القدريه الا بترك فهم الصحابه منا يم قدريه سمو تقدير انكار को تم गई न गुमराह मगर कित पे यम तिम सहाबन फहमी इति वमा दल्लत अल खवारिज इल्ला बितरक फहम الصحابه खवारिज गई न गुमराह सिवाय सतिम सहाबन फहम इति तरफ
تمو समझ पाने और इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह वोनुक पत अली रदियल्लाहु अन्हु कि तुह छु दार इस्लाम मज़ खारिज वोनुक पत मुआविया रदियल्लाहु अन्हु कि तुह तह खारिज दार इस्लाम तमो समझ थे पे आयत हालांकि पत इब्न अब्बास सब जमन निश्चित गो ना बहस करन खतर तम पे सरी तमो कर 50 शतो रुजू तमे सा समझ ये गो इसलिए गरज छि तम कैसे गई गुमराह तमो त्रो सहाबन हुद फहम इति वमा हसल الضلال في العقائد وغيرها الا بترك فهم السلف الامه للنصوص और गई न गुमराही अकाइदन मज और बाकियन मज सिवाय कित पे ये उम्मत की सलफ अस तिहुंद फहम त्रोक अब समझ सोइन दावत क्या है अहल हदीस अनिस दावत क्या है यानी कुरान और सुन्नत समझो सा अला फहम सलफ सालिह सलफ सालिह ने इस पे समझ अब समझ इस पे उलमा हो पता अस्तन बात नो ना होता है तो इस आइम महन इज्जत करन जना इज्जत एहतराम करन इले सुनान छ उलमा हन करीब एहतराम तो हेर पेठे सहाबा हिंद पेठे बराबर आज तक ये 32 तरीके कारस पे उलमा अच्छा والبعد عن فهم السلف ايها الاخوه سبب للانحراف والاختلاف المذموم الذي يزعف القلوب ونان سلفن هدي فهم نش دور زلون يوي هسا چھ انحراف اور اختلاف مذموم اختلاف سبب يس دلن کمزور کران چھ يفسد الاجتماع يس مسلمان ہندس اجتماعیت ختم کران اگر اس یسان چھ کہ مسلمان گژھ مجتمع روزن اش یسان تی کہ اش یسان الگ الگ گژھ مجتمع گژھ روزن سو کت پڑ گژھن قران اور سنت اس پہ على فهم السلف الصالح نت گژھن نت سمجھ ہر کام ان سمجھ کن پن تیل گژھ اجتماع ويقطع جسد الامه اور یہ امت کس جسم سے سنا کیا کرے سچت سنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا يسلط تهم زندگی گزاری ساسا وچ واریا زیادہ اختلاف فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين تو پیڑا چھ لازم میون سنت وسنه الخلفاء الراشدين يعني الهدايه يافت خلفاء ہن سنت عضوا عليها بالنواجذ اذا جو ارموس واياكم ومحدثات الامور اور بچت رجوع سکمو نویو کامیو نش دینس مز فان كل بدعه ضلاله ہر کام بدعت ہسا چھ گمراہ رواه ابو داؤد والترمذي وابن ماجه ٹھیک ہے سبب تمزيق القلوب وطريق اجتماع القلوب ايش اتس تون تعلق نو كان سبب ايش وانا كيني ايش جزوی اخ موضوع ہے ونان یعنی دلن ہند ٹکرو ٹکرو گسنک سبب کیا ہے اور دلن ہند جمع گسنک وقت کیا ہے فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك سنته أو ترك فهم سنته بفهم الخلفاء الراشدين فهم الصحابة رضي الله عنهم سبب للاختلاف الذي يمزق القلوب ونيتن کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام واضح کہ رسول اللہ تہن سنت ترک کرن اور سو فهم ترک کرن اس پہ خلفائے راشدین سمجھ اور صحابہ سمجھ یہ سا چھ سبب کمیو تمی اختلاف اس دلن چھ سنن چھ ٹکر چھ سنن کرت ويمزق جسد الامه اس امت کس جسم سے سنن چھ ٹکر کرت وبين صلى الله عليه وسلم ان الذي يبعد شر الاختلاف المذموم هو التمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنه الخلفاء الراشدين أي بفهم الخلفاء الراشدين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وانا يدن دس خبر پدوس رسول الله عليه وسلم کو واضح کہ یس اختلاف مضموم اختلاف کے شرس دور کرے ساسا گو مضبوطی سان رٹو رسول الله عليه وسلم سنت اور مضبوطی سان رٹو خلفاء راشدین سنت مطلب وانا خلفاء راشدین یت رسول الله عليه وسلم سنت سمجھ سوی رٹو اس مضبوطی سان یہی فرمو رسول الله عليه وسلم یہی سن مضموم اختلاف کے شرس دور وروى أبو داود أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لجلسائه يوما وانا معاذ بن جبل إمام أبو داود أنا رواية كي معاذ بن جبل سبحانه سبون أكثر پنن سيتين يعني انت مش بيهت الشاگرد فرمونك إن من ورائكم فتنا كي تحي پتہ سا ينتم فتن يقصر فيها المال يتمز مال واريا لوكان أجزاد موس تمام مال ويفتح فيها القرآن قرآن يخولنا تفهم يعني قرآن فهم حتى يأخذه المؤمن والمنافق حتى كي قرآن كربت أخذ قوس مؤمن تتا منافق تتا والرجل والمرأة مرد تتا زين تتا والصغير والكبير بورد تتا لقر تتا بورد والعبد والحر غلام تتا آزاد تتا اصل چکن خراب چھو یعنی چھنیش ونا قرآن کو فہل لیکن مسئلہ کیا گئس یعنی ای یصبح الكثير من اشمام پت شیخ کرا تفصیل یعنی یصبح الكثير من الناس على علم يتكلمون به یعنی واریا لوگ آسن یم کیا علم کس بنیاد پر کلام آسن کرنا و یبرزون به امام الناس تم امی قرآن ذریعہ آسن تم لوکان بڑکن ظاہر گسان قال رضی اللہ عنہ فیوشک قائل یقول ونا قریب چھو کہ اک ونن مول ولت مومز ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن يعني هي لوكاز ما يكون زيادة فولوور دوشو يتبعوني فولوور فيسبوك ها هذا بس سيري لوكاز ما زيادة فولو كرانا
بشس قرآن پران وينظر پتوشي فيرى أن الذين يقرؤون القرآن ويرتلونه أسبه كثيرين في الأمة يتي پت غور فکر کری ونی لوگ چھن میں ام موجود فالو کران کہ آج چھن ساری پران قرآن یم ہسا چھ واریاہ زیادہ اس لیے میں آسان زیادہ فالوور وے اچھا یہ کیا کر وین وان الذين يعلمون اشمن شیخ تہ مس کران پن تفسیر دکنا وان الذين يعلمون اصبحوا كثيرين في الامه اور یہ مسا عمل ات پٹ کران تم چھ واریاہ زیادہ وان الذين ينقلون الحديث والمعصور اصبحوا كثيرين في الامه اور یہ حدیث چھ نقل کران بات نامان تم تہ چھ واریاہ فيبحث عما يبرزه یہ چھ ژھانڈ دِوان مے کس کرِ ظاہر مے کس بنائے کیا ٹرینڈنگ کس بنائے ازک ٹرمینل چھ ہے ٹرینڈنگ تم سید گس ہاں وعما يشهره مے کس بنائے مشہور وعما يجعل الناس يتبعونه اور کس بنائے لوکن تم کرن میں فالو پتس قال رضی اللہ عنہ ونا ابن مسعود سے فرمایا فيوشك قائل ان يقول ما للناس لا يتبعني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره اے ابن سا کرن میں اس کا فالو اس کا نو کا چیز پر قسم بدعت کھڑا کر فإياكم پت فرمو ابن مسعود صاحب فإياكم ومبتدع خبردار روزو بچت روزو یہ نو چیز دینس مس پدیو کرن وان فإن مبتدع ضلاله اس نو چیز ما کھڑا کرو سچ گمراہ سمجھ یہ ہوئی گمراہی سبب چھ ام ترو کتاب و سنت اتھی ون بون میں تہ یہ کس آز تہ ونمت چھ یہ سلف ونمت چھ ٹھیک وشو ات مش چیز آسان یہ ونان شیخ صالح صاحب شیخ صالح بن عبد الله العثیمی صاحب اس ونان کہ یہ ون تی یہ کس ونمت چھ شیخ صالح چھ ونان چھ کن سات کہاں نفر کہاں عالم پانس متعلق دین ایگزامپل ونان میں سا ون اگد ات پٹ درود اس چھ ات پٹ مطلب ونان پت گئی کین شخص کھڑا دم ون تو ہے ونو تی چھ اس تام بوزمت ونان گو لوکو اس بوزمت کی ٹھیک ہے کن سات لوکن آسان تمو چھ بوزمت آسان کی بیا گو پزی پٹ اس سو کتھی اتن کت متعلق چھ ما کت کرنا یعنی سو اس کتھی سو اس سلفو ونمس کن سات سلفو آسان ونمس مشہور معروف آسان لیکن تات زمانس مس تات وقتس مس تمن سو پتہ آسان اس تھون خیال چھنا مطلب کہاں نفر چھ ون لکڑ بچ امس ون 40 10 حدیث پرمت امس اب موٹ کن کا ون حدیث ونس ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تہ نشن تم لوگ تم ونو تم حدیث یم تہ زانانی ٲسِو مے چھن پائی یہ حدیث تو چھک تم ٹھیک ہے حالانکہ امس کس حدیث یاد گو یہ ات پہ سمجھن یہ مطلب کیا یہ ونان تہ چیز اس بالکل سانس عقیدس مز اس کین اس سلفو بیان اس کورمت اس لیے تم چھو کت پہ گژھان گمراہ ونان فإياكم احبتي في الله وما ابتدع من اقوال پتہ ونان شیخ تہ ونان ہے میں ٹاٹھو یمن سۭتۍ بہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ محبت چھُس کران دوٗر روٗزِو سا تِمو چیٖزو نِش یِم نٔوۍ نٔوۍ اقوال آیہِ پٲدٕ کرنہٕ وما ابتدع من افهام تخالف فهم السابقين اور یُس نوٚو فہم آو پٲدٕ کرنہٕ سمجھ آیہِ پٲدٕ کرنہٕ یُس بالکل تتھ مُخٲلف چھُ یُس پٔتمٮ۪ن ہُنٛد فہم اوس سلف صالحین ہُنٛد فإنه لا خير فيها وإنما هي طريق من طرق الضلالة اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ خٲر بلکہ یہِ چھُ گمرٲہی ہٕنٛدیو وتو منٛز اکھ ٹھیک چھا اس لیے یہ چھُ اتٮ۪ن أسۍ تران فِکرِ تُہۍ کٔڑِو تھکھ أکِس مِنٹس تمہِ پتہٕ وٕچھو الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یُس أسۍ وٕچھان چھِ یعنی اسباب انحراف الشباب تو اتھ منٛز ٲسۍ أسۍ وٕچھان کٔژِم سبب ترٛیٚیِم سبب کہِ یعنی سلفن ہُنٛد فہم یعنی تتھ مخالفت کرُن تتھ سۭتۍ نہٕ پنُن پان مقید تھاوُن کِہینۍ تہِ اور پتہٕ چھُ أتھۍ سۭتۍ یعنی اکھ یعنی بیاکھ اکھ ٹاپک أتھۍ منٛز جزوی اکھ یہِ کران ونان اخذ جانب من النصوص و اہمال النصوص الاخرى یعنی کینٛہہ نصوص رٹنہِ کینٛہہ قرآن حدیث چہِ آیتہٕ رٹنہِ اور کینٛہہ تراونہِ کیاہ أتھی یِم أمِس پانس وین یہِ رٹہِ تِمے اور باقٕے کیاہ ترٛایہِ یہِ چھُنہ گمرٲہی ہُنٛد سبب کانٛہہ نفر ونے بہٕ چھُس قرآن سۭتی استدلال کران لیکن أمِس چھِ آسان بیٚیہِ طرفٕچ نصوٗص أتھی ترٛایمژٕ یِتھ پٲٹھۍ خوارجو کوٚر تِمو رچہِ تِم نصوٗص یِم کیاہ وعیٖد چہِ نصوٗص آسہِ یتھ منٛز وعیٖد چھِ یِوان بوزناونہٕ اور بیٚیہِ طرفہٕ درٛاے بیاکھ جماعت تِمو رچہِ تِم نصوٗص یتھ منٛز کیاہ چھُ یتھ منٛز رحمتُک ذِکر چھُ زیادٕ ہُم تہِ گٔے پتہٕ گمرٲہی منٛز ہُم تہِ گٔے اتھ منٛز ونان ومما يتعلق بهذا السبب ايها الاخوه اخذ جانب من النصوص واهمال النصوص الاخرى ونان یُس ہسا أتھۍ سببس سۭتۍ تعلق تھاوان چھُ سُہ ہسا گوٚو کہِ کینٛہہ نصوٗص رٹنہِ قرآن سُنت چہِ اور کینٛہہ تراونہِ کیاہ أتھی وتغلیب جانب من جوانب النصوص على الجانب الاخر یعنی اکھ نصوٗص یِم چھِنہ آسان یِم قرآن سُنت قرآن چہِ آیتہٕ اور احادیث چھِ یہِ کرِ اکہِ طرفٕچ احادیث کیاہ غالب کتھ پٮ۪ٹھ بیٚیِس پٮ۪ٹھ یہِ دِ تِمنٕے زیادٕ یعنی وزن یہِ دِ تِمنٕے زیادٕ ترجیح حالانکہ بیٚیہِ طرفہٕ تہِ آسن باقٕے دلائل یُس نہٕ یہِ ذِکر آسہِ کران امہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ ونان اثر تغلیب النصوص الوعد او الوعید فی حصول الانحراف یعنی اگر ہسا یہِ وعد گوٚو رٕژُک وعدٕ یُس آسہِ اگر یہِ تِمنٕے دی غلبہٕ یا اگر یہِ تِمن نصوٗصن دی غلبہٕ یتھ منٛز کیاہ شرُک وعدٕ آسہِ آمُت کرنہٕ امہِ سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ گمرٲہی
تيش من ففي جانب الانحراف في جهة الشهوات نجد الشاب يغلب جانب الوعد والنصوص الرجاء والعفو وانا إلى أساس بشونا انحراف اللي جالسنا مش شهوات هندس بابس مز نفسني خواهشات هندس بياربي اللي نوجوان كيري يكمن هي من نصوص الناس دمان ترجي يتمز جنة قباد شو يتمز أمنية شو يتمز عفو شو نايس غنا يبز غنا أصلا كارن سكيا بين تمس غنا سكيا يجي جمان شراب كيشوف جمان اسمه الله تعالى شو مغفرت كارن امس كابور شيء ماشي بنا هناك الله تعالى شو مغفرت كارن لكن الله تعالى شو الواحد القهار الشيخ عثمان صبنا منانجو अगर कहा नफर ऐसे तुझे असली समझावानी एक ही किताब में मनांचे अगर कहा नफर चीज़ शर्य या ये चूर करा या आप कैसे आलिम से निश्चित से मैं वंशा से अल्लाह ताला शु गफूर तो रहीम मैं वंशा ये गफूर क्या गो तो रहीम क्या गो अगर हम इस महीने अल्लाह ताला शु क्या इंतहाई ज़्यादा मग़फ़िरत करना बोल चाहे इस तरह खबर कोई तक ना करें तो रबिश्ता क्या करना और भी ऐसा शु रहम करना बोल इमिस क्या गैस हिमा कर तो अब जिको हिकना कैसे तो कोकुम वन हस्कुन मना इमिश करना इधर क्यों अच्छा बना क्या दलालतुल इल्तिज़ाम याद बना मना शु ये बने इमिस क्या मनस गफ अल्लाह ने गफूरुर रहीम है सगो सो अल्लाह ताला गफूरुर रहीम गो सो अल्लाह ताला युस गुनाहगारन सजा देवान पोज वनस किन आपोज वनस पोज वनस गफूरुर रहीम गो सो अल्लाह ताला पत वनस तमिस अल्लाह ताला सुन बदल से आवाज समझ लगे ना बाकारी गुब्स गस ना पता आसे वो अगर शेता मानो कि शी गुनाहन मज गसान छु शहवातन पत पत पकान छु कितकन छु पकान इशु कत यत मज उम्मीद छु यत मज अफू छु इशु तिमै नुसूस गालिब हां अब इशु शैतान तिमै हथिवान इशु वना कि गैर महरम युतिमिस और करो हां मोटस करम पोक फेसबुक पे ना युतिमिस गैर महरम और चैट करो युतिमिस वना अल्लाह ताला छु मगफिरत करन बोल के छु परवाई हां कर इमिस दिल बल है ता शैतान छु कम कर शैतान मामा निम से साथ या रबा करी अजाब मामा ने सुके बने से रबा छु मगफिरत وانا في جانب الانحراف من جانب الشبهات وانا الشبهات الهن طرف يلس بشو اگو شهوات में इलाक इंसान फसाउना है इंसान कम ही नसूस शेमिस यानी तीन इमन मस इशामत अफू और दरगुजर और शुबहात ये आसान छ कम डाउट्स यानी तीन तद बुनियाद पर एतमन पत लुकन छ वनान बुयो छ मुसलमान तो नसा छ न आयतन क्या करन छ नजीद الشاب يغلب नसूस الوعيد आयतन छ वईद छ नसूस गालिब कर आवाज समझ कम ही नसूस यानी रब नसा छ मगफिरत यानी रब छ अजाब कर وكل هذا من مخالفة منهج السلف الصالح يشصور السلف الصالح منهج مخالفة في فهم النصوص نصوص سمجن اسمز ومما أحدثه المبتدعة من أفهام تخالف طريق السلف في فهم النصوص من الكتاب والسنة يشو يمو نبي يمو بدعة كثير كاتمز يعني تمو سمج قرآن والسنة تثبت اس مخالف شتات يثبت السلف الصالح سمجان السلف الصالح السري أسباب क्या था वन मोट कहीं तमो इसने आइसोलेटेड का आयत निमान कहीं वना इलाज هذا السبب ये सबक इलाज क्या है यानी अगर कहीं गोमुत चीज सल्फ सल्फ फहम रटा कि अत इलाज क्या है وعلاج هذا الامر بنشر فهم السلف للنصوص वना अच्छी इलाज इस सल्फ ने फहम करो फहलाओ यानी सत्य का कुरान आयत हदीस है सब कि सल्फ हो क्या अत तरी बयान व तकरीर ذلك في المدارس والمساجد और करो एस्टैब्लिश करो वाज़ह इस मदारिस और मसाजिद में والخطب والمحاضرات खुतबन मज और लेक्चर्स मज बगैर मलल वला कलल कुनी मलल और कलल रस्ती मलल गो यानी तंग यमौना और कलल क्या गो थकवना मलल गो बोर्डम और कलल गो फटीग इस थकवना इसी मनु तंग वला नजर लिमा युरिदुहु الناس और नतराओ इस नजर ताक तो लुक क्या यसान आज खतीबस मा शो लुक क्या यसान एमिश वन फहमु सलफ कुरान सुन्नत क्या सलफन हुन कुछ तावन ख्याल बकम जुस खिताब करा मे कितन शिम समझाव लेकिन हुन के तिहरे मर्जी पटा सी सोरी करा ना बल्कि एमिस क्या एमिश करन बयान ती हक فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة أفرادا وجماعات إلا ما أصلح أولها كذي من أمة كس آخر سكرنا إصلاح चाहे अफराद फर्द अस्तन या जमात अस्तन सिवाय सुई चीज यम गोडनी किस कोर इस्लाह तिमन कोर इस्लाह कुरान सुन्नतन किस पट युस्तमो कुरान सुन्नत समझ युस्तमो फहम अखज कोर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस्त यसन छ असगो इस्लाह गसुन तेल छु सुई फहम सुइत राटुन इत पट कुरान सुन्नत सहाबा ताबिउन अतबा ताबिउन समझ और इत पट उलमाए हक छी इत पट तिमो इस्तेमाल ठीक يقول الإمام الموفق الفقيه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في قول الله تعالى ابن باز رحمة الله عليه فرمانشي يعتبر اسمه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ايش نرى بسمان ربا اسكر سزبت هاو ايش تهزبت يمن برتئنا انقرت وشو تي اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم كيف
कुरान सुन्नत सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम तिहिंज बात यमन पे इनाम कोरुत यह क्या मनहजुस सलफ छना बस सूरतुल फातिहा में वन रब्बस रब्बा अस हाव सेज बात कुरान सुन्नत बात लेकिन कत मुताबिक इत पे तिम गोडनी जमात यमन पे इनाम वनान हुम अहलुल इल्म यम कम शायदन अनअमता अलैहिम यमन पे इनाम कोरुत तिम अहले इल्म कत कमिक इल्म तिम थमान बिमा क़ालहु अल्लाह व रसूलुहु ये अल्लाह तआला फरमो ये रसूलुल्लाह अलैहि सल्लतु वसल्लम व अहलुल इल्म बिज़ालिक और तिम अत मुतलिक कम इल्म थमान वो हुम सहाबा तिम कम व अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा मन बअदहुम मिन अतबाइहिम बिइहसान अगर सहाबा और पत तिमो पत आई तिमो सहाबा फॉलो कर कित पे रस रसान व अला रअसिहिम अल कुरून सलासा और तिमन छ सरस कम गोडनिच त्रे जनरेशंस छना गोडनिच कुरून यमन वनान छ अल कुरून मुफद्दला फजीलत वाजन त्रे कर्न फरमाना खैरुन नास करनी फरमाना सुम्मा लजीना यलूनहुम सुम्मा लजीना तिम त्रे जन तिम निश वनान सलफुस सालिह कर्नुस सहाबा सुम्मा कर्नुत ताबिईन सुम्मा अतबाउत ताबिईन कम सहाबा ताबिऊन अतबाउ ताबिईन फकैफ या अब्दुल्लाह तदउ अल्लाह अन यहदियक सिरातल मुस्तकीम वनान ए अल्लाह तआला सिद बात चिकित कन छु रब्बस वना रब्बा में हाव सेजवा रब्बस वना नमाज मजी क्या रब्बा में क्या हाव सेजवा सुम्मा तुनादी इला तरीकिन जदीदिन फी फहम सिरातल मुस्तकीम पाछु क्योर आसान क्रिया दिवान नमाज पत हे या सच कुरान सुन्नत नई पठ समझो छना तेरे सदी कथा एमस के ओस वन से एमस तेरे सोय वास राटिन यमो सिरातल मुस्तकीम तत पकान कोकुम चुक वनान इला तरीकिन जदीदिन फी फहम सिरातल मुस्तकीम गैर तरीकिल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम तीज वाति बगैर छ आसान यमन क्या यमन पर अल्लाह ताला हन इनाम का पर चुक वना सगस न यो सहाबन हिज वक्त रात दिस गसे सिरातल मुस्तकीम है कुल्ली बिल्लाहि अल्लाह ताला सुन कसम छी तलसम मेवन कैफ तरजु हिदायत अल्लाह व कैफ तरजु इस्तिकामा सिकत पर शुक उम्मीद थमान रब सनी हिदायत और सिकत कन शुक उम्मीद थमान बुछ रोज सेज वाइत पर रोज डटित आवा समझ होर चुक करन तथ मुखालफत तिमन हिदिस तरीकस यम क्या तथ सेज वाइत पर आवा समझ माला भी हिदायत की फअलैना अय्युहल इख्वा फिल्लाह अन ततदामना जुहूदना लिदअवत الناس الى ان يعودوا الى فهم السلف الصالح वना अस पे लाजिम ए मैनो बायो हाँ अन ततज़ामन जुहूदना कि सानी मेहनत आसन तिम गसन क्या गसन अस गसो रिस्पांसिबिलिटी शेयर करन अस गसो क्या पानवन जुडिन कन खतर लुकन दिमो दावत कत कुन यानी तिम गसन वापस लोटन कत पे सल्फ सालिहीन निस फहमस कुन व हुनालिका तकूनुल इस्तिकामतु व यनजुल इबादु मिन शर्रि नदाम अति गस इस्तिकामत हासिल और बंद बचन कम निश नदामत के अमि शर निश हलाकत के अमि शर उसने चुके उस त्रेम सबब और अमिक इलाज वो त्रेम सबब क्या उस इनहिराफ सल्फ सालिहीन ने फहम तरावी इत्थी ये बनी की बात समझ कुरान सुन्नत नुसूस मिन जदीद आप समझते उसलिए ये त्रेम सबब और चूरिम सबब सुगो इअ्तिज़ालुल जमाअत शरइय्या अल काइमा सुगो कि शरई जमात अस काइम मुसलमान हिज जमात अस खास तौर पर इस्लामी ममालिक मज ये क्या मुसलमान हिज हुकूमत काइम अस ये बन के बना रोजन अत से छना शेख सुलेमान रहीली सब का सऊदी अरब युद्ध छना इस्लामी हुकमरान छना तम खड़ा उसलिए इस तथ कॉन्टेक्स्ट में आवा समझ और ये मिसाल के तौर पर अगर क्या इस्लामी जमात दावत खतर कह जमात अमिस क्या अमिस पज रलित मिलित कम कर तथ पे हकान ज्यादा कम मगर सुलेमान रहीली सब कत मुतलिक वनान यानी वनान कि छना इस्लामी हुकूमत तेल कमिस अमिस बैत कर तमिस मुसलमान हुकमरान आवा समझ ती वनान शरई जमात सनी अथी त्रे यमन की बात रोज अलग थलग आवा समझ वना व मिन असबाब अल इनहिराफ अय्युहल इख्वा इअ्तिज़ालुल जमाअत शरइय्या अल काइम वना शरई जमात हाँ वनान बेहसा इनहिराफ के असबाब मज की अख इंसान त्रावी शरई जमात काइम असल वन इनहियाज इला गैरिहा ये गस के इनहियाज मतलब क्या ये जुनिकत से बे कुन से जस गैर शरई मिसाल शोदो आइस का जमात बनमस जोड़ तसी छना छना सा हम तुम फ्री मेसन्स और बाकी चीज हैं करसन नाव दर्ज करते मिश शरई जमात के गैर शरई जमात वना फल बुअदु अनिल जमाअत शर्र व अज़ाब वना जमाअत निश शरई जमात निश दूर या सच क्या शर्त अज़ाब व सबब लिल इनहिराफ व दलाल का सबब छु वाइत निश डालन और गुमराही फअन हुज़ैफा इब्न अल यमान रदियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल वना हुज़ैफा इब्न अल यमान फरमान की कान अन्नासु यसअलूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर लुका सवाल करा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम खैरस मुतलिक व कुन्तु असअलुहु अनिश शर बोस शरस मुतलिक प्रसान क्या है मखाफत अन युद्रिकनी ये खौफ की शर गुस्ल में राटो
فقلت يا رسول الله نقول أكسات أرز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في جاهلية وشر جاهلية اسمه شر اسمه فجاءنا الله بهذا الخير الله تعالى نسبتي خير إسلام فهل بعد هذا الخير من شر كأن خير قد أشك شر قال نعم وانا رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت وهل بعد ذلك الشر من خير كأن شر قد أشك خير قال نعم فرموق تامي شر قد أش بي خير وفيه دخن لكن تات خير اسمه أش ثوڑا بہت ميكسينج يعني ميكسچر أش تات خلل أش تات قلت وما دخنه وانا मैं कोर अर्ज कि तथ मस क्या आशु यानी तथ मस क्या आशु गंदगी और बेखराबी क्या तथ मस गमस पुरद قال قوم تم लोग يهدون بغير هدي تم असन मानी तरीक बगैर लोकन बदल कुन तरीक उसको रहनुमाई करान تعرف منهم وتنكر चासक यानी छु शक्त मन मस मारूफ तो मुनकर यानी के चीज असन जो सही थी वना लेकिन के क्या असन करन गलत قلت فهل بعد ذلك الخير من شر मैं उनकी इसमें ये खैर आशा मस थोड़ा बहुत इम्तियासन खराबी थी गमस पुरद अम बच्चा बेकन शर قال نعم और वो अम पति ब्याह वक्त ये शर दुआत इला अबवाब जहन्नम जहन्नम के दरवाजन पर असन दाई बुलावर वल मन अजाबहुम इलैहा qazafūhu fiha युस्तमन मानान आइस्तमासन मिसला गा कथमस जहन्नम قلت يا رسول الله नकोर अर्ज या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफकुम लना आजकल रोज बयान यम कम आसन यम दाई कम आसन इस बचहु तिमन निश فقال هم من جلدتنا तिमसन साने जिल्द मज इंसान भी मज आसन साने यम मज आसन सोसाइटी मज वयतकल्लमून बिअलसिनतिना तिमसन सनी जबान बोला قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك تو क्या मैं हुक्म दिवा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं सु जमान तम जमान लोगस قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم زلد मुसलमान जमात और उसके खलीफा जी तम साथ قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام अगर नज kan जमात आइस और इमाम आइस किहिन قال فاعتزل تلك الفرق تمن गुमराह फिरकन निश चलज तम तरजक सरी अथि कुल्लहा ولو أن تعذ بأصل شجرة अगर कुल किस क्या मूलस्त पे चोप हुन तथ करन था حتى يدركك الموت وأنت لذلك इसका से मौत ही तो पत्ते पे वो यानी मिसाल वो क्या वो क्या वो इसकी वो क्या चुन कोहिन हक चुन कुनी जे मौजूद छा मौजूद हक किन की वो इतन हक मौजूद छु तस छु एक इंसान पान क्या जोड़ तमे छु अक इंसान क्या रोजन महफूज कुन जोन छु यथि अक इंसान आसे एम छु शैतान पर ज्यादा हमल आवर गसर और ज्यादा गुमराही कुन पतस छा अगर मिसाल के तौर पर अगर कह नफर छु आसान कुन इलाकास में या हिदायतस कुन एम छु हिदायत पर रोजन मुश्किल आसान अगर तमिस बनस्बत अगर कस दोस आसान आसान सही हिदायतस पर आसान अगर दशिन खोविल जल हम चमिस फौरन क्या करन فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لحذيفة رضي الله عنه أن طريق الاستقامة هو بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم ونايت النبي صلى الله عليه وسلم قولت واضح حذيفة رضي الله عنه की استقامة وات हसा कि मुसलमानन हिज जमात और तिहुद जुट आसे सूरतुल लाजिम ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أنه إذا لم يوجد جماعة ولا إمام أم بدقر हस वाضح कि अगर न जमात और तिहुद जुट आसे वन लबन किहिन فإن طريق السلامة اعتزال تلك الفرق تلك ايش سلامة حزبات يمتي تم غمراهي فرقة اسن تم نجدور صلون فيعتزل الإنسان ولو أن يعذ بأصل شجرة حتى يدركه الموت وهو متمسك بالسنة أو سمجھ تلك ايش بسكرون تل روزي كون جاي جنگلس مز كل كيس مولس كاري था ها هم شنو ام خد بيهتر تمس فت كون يزر روزون اسكاس امس موتي اور ياس الطريق سنة اسبر فمن أسباب الضلالة أيها الإخوة البعد عن جماعة المسلمين وإمامهم ونا غمراهي دي أسباب مزچو ايمان يو بايو कि मुसलमान हिंद जमात और तमिस जुट आस इमाम आसे तमिस निश दूर इख्तियार والشيطان أيها الإخوة متربص ببني آدم वन शैतान छु आसान जागी प्यार आन आदम सिंदन औलादन وإنما يأكل القاسي المنفرد عن الجماعة الشرعية शैतान छु तमिस खवान युस क्या दूर आसे कुन जोन आसी शरई जमात निश يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن يد الله مع الجماعة الله تعالى سن أتى شكات بيت جماعة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية ها رامو هن كم شكوان باني خيل نشكاتن من ابتعد عن جماعة المسلمين كان فريسة للأفكار الشاذة والانحراف يسمى مسلمان هن جماعة نجدور تل سوچ الشكار بنا كميو تمو أفكار نهودي بكا شاذ شاسان ها يم بالكل exceptional آسان يستو كشي ون متشاسان والانحراف اور گمراهي وكان عرضة لأن ينقذ عليه لأن ينقذ عليه دعاة الباطل और शासन टारगेट ये मुक की बातिल की दुआत आसन तिम करन इस हमले इनقذ ينقذ को क्या हमले करूं
من ترك جماعة المسلمين فترك الاجتماع معهم في مساجدهم مسلمان هز جماعة يسترك أشون होता नहीं इसको इस गुलू का सुबह की इतना सोचने क्या कहीं ते सही बुई होचुस ये करती है क्या मसाजिद तरक हाँ और क्या करी कलम वतरक जमाअत अहल सुन्नत वल जमाअ अहल सुन्नत जमाअत करी तरक फतरक अल इमाम अल काइम अगर दत इमाम अश काइम हाँ खलीफ अश हुक्मरान अश तमिस्त करी तरक मुसलमान हुक्मरान तो इन्नमा यजअलु नफ्सहु उर्ज़तन लिअन यनक़ज़ अलैहि दुआतुल बातिल बिशहवातिही इस पन्निस पानस टारगेट बनावा कि बात दुआत करना इस हमल पन्ने शहवात जरिए फयुज़ख़रिफ़ु लहु दुआतुल बातिल अश-शहवात यम बातिल किम दाई आसन तिम करना इस शहवात मुज़य्यन हत्ता यनहरिफ़ फी हज़ल बाब ये गस अदबाबस मुस्बत क्या गुमराह व यनक़ज़ अलैहि दुआतुल बातिल बिशुबहात और बेअन शुबहात अखन शहवात और बेकम शुबहात हत्ता यनहरिफ़ फी ज़ालिकल बाब ताकि इस गस शुबहात जरिए गस पत तथ मस्ती गुमराह इस पर ग़ज़वे तबूक छना इस पता ग़ज़वे तबूकस मज़ द्राय सहाबा त्रे सहाबा मुनाफिक रूद पथी सहाबों मज़ रूद त्रे सहाबा तिमन मुख्तलिफ वजूहात तिम रूद पथ काब इब्न मालिक मुरारा इब्न रबी और हिलाल इब्न उमय्या और रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो सहाबा यमन करियो से बिल्कुल बायकाट कथ वथ न सही मन से 50 पत वक्त इंसान खानदारन की यमन निश्क्या गसि अलग तिमन रसने पन रिश्तेदार ते पत कथ करन की और काब इब्न मालिक अस मुतरिक अखरावी अत कस शुरावी काब इब्न मालिक शुरा महसूस एक यानी गैर मुस्लिमों में एक हुक्मरान चिट उन्होंने चबूज के पन्न साथियन त्रोमुत सो यसा अस निश करो क्या जबरदस्त इज्जत अफजाई वना काब इब्न मालिक मे वे फितनस मज पियोस सो तुम ये दूर गो हुमन बाशो कि वनकस हेको अमिस हमले वना काब इब्न मालिक मैं तुझी चिट ते लगो तंदरस में ज़ाले इब्न क़य्यिम अमे मज कड़ान फ़ायदा वनान तिम किताब यम इंसानस गुमराही मज त्रावन हाँ यम एथीज़मस कुन और बाकियन फिक्रन कुन निन तिम क्या गसन करने नत गसन ना अन्य अस कछ महल अगर गस आसन इस क्या पजन इस पता इस इंतहाई ज्यादा गुमराही आत्मा इस क्या पजे इस पैसे पर दूर कर इत पे काब इब्न मालिक सब रदियल्लाहु अन्हु वो गरज छु तुम छु यमत क्या दुश्मनन क्या बाशो या ये कसा थोई मुसलमानो अलग हां बायकाट करहस तो बल यो बनाउन इस पर क्या वना इलाज हाज़ सबब ये कैसे सबब होस हां वना अम सबक इलाज क्या वना इलाज ज़ालिका या इबादल्लाह बिअन यमतसिल अल मुस्लिम वसियत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्तिज़ाम जमाअत अल मुस्लिमीन व इमामिहिम वना अत्सच इलाज कि अख मुसलमान कर पैरवी रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसियत यस्तमो वसियत कर कि मुसलमान हिज जमाअत और तिहस इमामस रोज क्या लाजिम व इन्नका लतअजबु या अब्दुल्लाह मिन मुमिनिन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वना ए अल्लाह ताला सिदो बंदो तो तअज्जुब कुन साथ गसन कथ पे तमिस शख्स पे ईमान आसान था और वनान ला इलाहा और वनान अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहाफिजु अला अरकानिल इस्लाम इस्लाम के अरकान ची हिफाजत आसान करन यसआ इलल खैरात फी ज़ाहिरिही खर्चन कामिल मज छु ज़ाहिरन क्या कोशिश आसान करन व मा ज़ालिका इदा समिअ वसियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पतिल सुबोजन छु रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम वसियत सुम्मा वजद वसियत गैरिही मिन इमामिन युनसबु लिन्नास औ शैखिन युनसबु लिन्नास वना पाछु बे तरफ बोजन बे क शख्स वसियत हो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम वसियत और पाछु बे क क्या वसियत तरक वसियत नबी सल्लल्लाहु नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्तरा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम वसियत इति अल्लजी ला यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा यम पन्ने नफ्सनी ख्वाहिशतो का चीज बनान अस तिहस वसियत छु इति त्रावन अल्लजी हुवा रहमतुल मुहदात यम रब सिन तरफ अता करना हम रहमत छे अल्लजी हुवा बिल मुमिनिन रऊफुर रहीम हां यम मुमिनन खतर इंतहाई ज्यादा रहम करने वाली शफकत करने वाली इला वसियति बशरिन यूजनु बिमा काना अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्तरा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम वसियत इति छरटा इंसान सु वसियत हाँ ये वजन करान कत सत रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम हालांकि तमिस गसन वजन पानस हिस बेस इंसान सत कहीं रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम वसियत इति त्रावन और बाकिन हिस वसियत बाकिन हिन तरीक रटा वना इलाज क्या वना फल इलाजु अन यहरिस अन्नास अला इल्तिजाम वसियत रसूल इलाज छु कि मुसलमान गसन रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम वसियत लाजिम रटे व अन यहरिस अल मुमिनून अला तक़वियत सिलत अश-शबाब बिल जमाअह मुसलमान यानी मुमिन गसन रोजन हरीस की नौजवान गोस क्या शरई जमाअत से जुड़ित रोजन छना ये इस्लामी हुकूमत आस तको इस्लामी हुकूमत से ये शरई जमाअत आसन है बाकन जायन तत क्या छु तत रोजन तिमन से व अला मुहारबत मा युबइदुहुम अनिल जमाअत शरइयत अल क़ाइमा और तिमन से क्या गस तिमन गस वापस और जवाब दुन तिमन दूर आसन करान कमी निश तमिश जमाअत निश शरई जमाअत
فذلك أيها الإخوة طريق الاستقامة وطريق السلامة من الانحراف والندامة. يهيش استقامة جبات اور يهيش سلامة جبات كمين شيء انحراف نش اور ندامة. شاتيك ويكسموس السبب الخامس ويجم سبب ازدراء العلماء الربانيين. إم علماء ربانيين شو ها رباني علماء يعني ربس التعلق ثمن العلماء علماء حق تمن أشي क्या करन ازدراء تمن أشي तनक्कुस करन नुक्स करन ऊब करन يعني इसो हकीर तमन समझा ना समझ इच्छुना इस मतलब उलमा शि उलमा हन निश्चय कुरान सुन्नत तमय करहन एमिस इलाज ये एम तमय हकीर समझ एमिस गछ म इलाज एम डॉक्टर ही समझ मतलब कैसे सर्जरी करन ते उन्हें एमिस क्या तगन सर्जन बस एमिस को असल सर्जरी कर ये मायने एमिस सर्जरी करना कोशिश भी आखिर बुड़ गुमराही सब वना वो मिन असबाब الانحراف ازدراء العلماء हाँ समझ उलमा क्या जान हकीर और तमन तान करन और बाकी व इन्नहु लअमर युबकी वना ये सो अख मामला युस एक इंसानस वदनावान यानी एम सिटी सरस वदन هذا ايها الاخوه انحراف في ذاته ये बजाय खुद गुमराही है ना والسبب للانحراف ايضا और पक्षी बाकी गुमराही हन तो क्या सबब فمن الانحراف واسبابه ان ينتقص الشاب علماء السنه ये गुमराही और गुमराही जो असबाब मज के नौजवान करे सुन्नत के उलमा हन क्या इंतकास तमन तनक्कुस करन तमन हकीर समझन तमन हां तानो तशनी करन व अन यंतकिस الشاب ولا العلماء الربانيين الذين يتمسكون بالكتاب والسنه या तमन हकीर समझन और नुक्स करन तमन उलमा हन ये मजबूत ईशान असन किताब और सुन्नत أن ينتقص الشاب العلماء الربانيين الذين أفنوا أعمارهم في تعلم العلم الشرعي من أصوله الشرعية और इस्तेमाल नुक्स आसा कड़ान यमो पन उम्र से फनाह करित इल्म शरई हेचनस मज तम के शरई उसूलन जरिया कुरान और सुन्नत जरिया अल्लज़ीना अफ़नऊ अअमारहुम फी ताअतिल्लाह यमो रब सनिस इताअत मज पन उम्र से फनाह करित शहीद लहुम अहलुल अर्द बित्ताअति वल इस्तिकामा ज़मीन वाले इस्तेमाल गवाही की इताअत और इस्तिकामत ये मसला असल वसुल्लिमत लहुम रायातुल इल्म वल फुतिया यमन हवाला आई करने इल्म और फतवा हिच झंडे यानी तुम इल्म वल और फतवा दिन हुए अन यंतकिस الشاب اولئك العلماء ان يطعن فيه يكتبن क्या नुक्स कड़क ऊब कड़क तान कड़क فيجعله ذلك فريسة للشياطين الانس والجن ये मिस बनावा शिकार इंसानों और जिनों मजिम शयातीन छ यकूदुनहु इला الردى ये मिस पद कत मज निवान छ हलाकत मज फी जानिब الشبهات وفي جانب الشهوات शुबहात जरिए और शहवात जरिए क्या ये मिस इलाज करहन एम क्या करतन एम करतमन नुक्स एम करतमन ऊब एम करतमन तान एम शुन पद इलाज करना वल आसान वना इन्नक लतहज़नु या अब्दुल्लाह वना बेशक तगशी गम यत पे ए अल्लाह ताला से बंद इंदमा तरा शाबन मुफर्रितन फी ताअतिल्लाह वना तुशोर विशान का नौजवान इशन पान अल्लाह ताला से इताअत में तफरीत आसान करन रब से इताअत ना आसान करन तुता तारिकन लिल वाजिबात वाजिबात आसान तरक करन मुर्तकिबन लिल मुहर्रमात हराम काम आसान करन यतअनु फिल उलमा फेसबुक पर भी आसान करन हे इस पजहन ये वनुन इना साहर नमाज पांच वक्त पढ़ा यकूलु ला नुरीदु हाउलाए उलमा इशवना हे अशन यम उलमा जरूरत किहिन चुना मुझ में असले से फेसबुक पर मतलब यम किहिन ते बिचारस पता आसान सुज क्या आसान सुज बना अच्छा فيهم كذا وفيهم كذا يوانا ساشي يثبت نريد اولئك العلماء الذين لا نسمع في كلامهم هذا حرام وانا اشتم علماء ضرورت يهمن كلام اسمه اشي كي مثلا وانا ايش حرام صرف شيء وانا حرام 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 اصلا شنو يمن علماء من بوزن اشتم علماء ضرورت يهمن كلام اسمه اشي ني هذا حرام ولا نسمع في كلامهم ذاك واجب تم علماء شيء ضرورت يهمن كلام اسمه ايش بوزوي كي شو واجب انما نسمع منهم مواعظ لا تكلفنا شيئا تم قصن هي واز نصيحت کرن تمس گسنا اس کان ذمہ داری اسن کھسان ولا تلزمنا بشيء تم قصن اس پر کان سو واز نصیحت گسنا اس پر کان چیز لازم بناوي تو واز بوز ہوت باقی عمل گسنا اسن کرن اما اولئك العلماء الكبار الذين يسمونهم بكبار العلماء ها رود هسا يم يمشي ما معنى لما سيم بڑ بڑ علماء يمان مش معنى مسج بڑ علماء فليس لنا فيهم طلب اسن مدرك طلب وليس لنا فيهم هم اشني من مدرك كان پریشانی اشن ضرورت انهم كذا وكذا يمشي يتفرت وانك لتعجب ايما عجب انا شيء انتهى تعجب ولا تحزن حزنا شديدا عندما ترى شابا ظهرت عليه سمات الخير وش ام قد عجب اقوهم يومنا اشن يم ضرورت حرام انا ويل وانا كن ساعه شلون تمشان سنه جواني مسبر كده خرج علامات اسان فظهرت عليه السنه مسبر سنه ظاهر شو وظهر الخير على افعاله الظاهره ام شكر اسان ظاهر ام سدن ظاهري افعالن بت اكشن بت فتراه ينبري في المجالس للتنقص من العلماء يش مجالس كرا قائم علماء اوب كدن اس كدا وش فلا بس
छना एम छ आसान अगो हु शख्स गोडनिक किस्म बे अगो यह छ आसान आमुत थोड़ा बहुत वलि तानिफी अल उलमा रब्बानी तान करने खतर वलि तंजील मंजिलतिहिम तिहिज मंजिल गिरावन खतर वलि तहवीन मिन शानिहिम तिहिज शान हकीर बनावन खतर व इन ذاك अय्युहल इख्वा इनहिराफ खतीर व सबब लिनहिराफ खतीर ए मानो बायो या सा क्या खतीर खतरनाक इनहिराफ और बड़ इनहिराफ सबब हसा छना उसने ये बोड अक सबब अत इलाज तो बस तम पत करो इसको वनन इलाज हज़ा सबब अम सबक इलाज क्या वना इलाज ज़ालिक बिअन युरब्बा अन्नाशिअतु अला इहतिराम उलमा रब्बानी कि अत इलाज की तरबियत गसी लक्टिस बचस करन कि उलमा रब्बानी कर एहतिराम वल अख्ज़ बिफतावाहुम तिहिन फतावा रट वल क़ियाम बिहुकूकिहिम तिहिन हुकूक कर पूर व तवक़ीरिहिम तिहिन तअज़ीम कर व ज़ब अन अराज़िहिम तिहिन इज्जतन कर यानी दिफा व अन यब्तइद अल खुतबा वल मुतकल्लिमून फिल मुहादरात व गैरिहा अन कुल्ल मा युरफ्फिरु अश-शबाब मिन उलमा अल उम्मत रब्बानिय्यीन बिहुस्न क़स्द औ बिसुइ क़स्द और खुतबा यम आसन कलाम करने वाली आसन लेक्चर्सन मज और बाकिन जायन तिम गसन बचन प्रथ कुन तम चीज निश युस नौजवान नफरत दिलावे उलमा निश हां और चाहे तिम आमदन कसदन करना या चाहे तिम सहवन गस इंसान गस बचन छना मतलब कुन साथ उलमा पान वन इख्तिलाफ त केहन मसाइलन मज वमा करो इस डिस्कस मिसाल अगर कह तालिब इल्म आस ऐसा कुन मजलिस मज अद मे वुचमुज दोन नफरन पान वन कथ कथ गसन वमा वन बपत से पता गई तिम होसा सट पलव अख किस मज वनो वो इति वचन कथ ये गस न उलमा दरमियान कि मगर अगर तुत का चीज आस वुचमुत उलमा मज कुन साथ आसान कैसे कमजोरी आसान बशरी एतबार पत ना करो इस डिस्कस फलन चीज पेट करान फिस तित पेट क्या गस तित पेट गसन नौजवान तिमो निश क्या मुतनफिर व अम निश बल यकूल शेखुल फौजान हफिज़हुल्लाह शेख फौजान हफिज़हुल्लाह फरमावन व यजिब इहतिराम उलमा अल मुस्लिमीन वना मुसलमान उलमा हन एहतराम करन लिअन्नहुम वरसतुल अंबिया तिमस अंबिया हिज वारिस वल इस्तिग़फाफ बिहिम युअतबरु इस्तिग़फाफन बिमकामिहिम वना अगर हस तिमन का हल्क समझी बेइज्जती करख वना यह वन ईमान तिहिंदिस मकाम गिरो व विरासतिहिम लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम क्या जोन तेल हल्क युस यम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिस छ व इस्तिग़फाफन बिल इल्म अल्लज़ी यहमिलुनहु बेशितत इल्म समझान हल्क युस तिम उलमा हन सो इल्म छ फल उलमा यजिब इहतिरामुहुम लिइल्मिहिम व मकानतिहिम फिल उम्मह वना उलमा हन छु वाजिब कि इस गस तुहन एहतराम करन कैज तिंदी इल्म मौजूद और तुम उम्मत मज मकाम मर्तब छु वली मसऊलियतिहिम अल्लती यतवल्लौनहा लिसालिहिल इस्लाम वल मुस्लिमीन और यस तिम जिम्मेदारी तुलत छ कम खतर मुसलमान हिंद रसर खतर और इस्लाम के रसर खतर यकूल शेख हफिज़हुल्लाह इश फरमा गुस शेख व इदा लम यूसक बिल उलमा फबिमन यूसक अगर न उलमा पे भरोसा करने तेल कमिस पे करो व इदा ज़ाअत अस्सिक़तु बिल उलमा फइला मन यरजिउ अल मुस्लिमून लिहल मशाकिलिहिम ये उलमा पे भरोसा वास्ते तो मुसलमान कोखन गसन पन मुश्किल हल करने खतर वली बयान अल अहकाम शरइया बयान करने खतर कोखन गसन लोग वहीना इज़िन तज़ीउल उम्मा तम साथ गस उम्मत ज़ाय व तशीउल फौजा यानी अफरा तफरी मच सरसी वना वसदक शेख वफ़क़हुल्लाह वना शेख फौजन सबस सही वना व हा नहनु नरा शयअन मिन ज़ालिक वना इस वशान ये तीन चीज फनरा कसीरम मिन्ना कद तरकू फतावा अल उलमा अल अखबार वना इस वशान की बड़ उलमा शान ती फतावा लोग त्राविन व अस्बहू यजुरून वराअ आराइन लिउनासिन लैसा इंदहुम मिन अल इल्म इल्ला अल फुतात और तिम पकान तिहिंद रायन पत यमन इल्म मज कहिंद चीज हासिल छु सिवाय के टुकुर फुतात गई टुकुर है फनसअलुल्लाह अन युल्हिमना रुशदना इंशाअल्लाह ताला मांगा कि अल्लाह ताला करने हिदायत अता व अन युईनना अला अल क़ियाम बिल वाजिब अलैना लिरद अहलिना इला अशजार अल उलमा अत तय्यबा कि अल्लाह ताला करने मदद के इस सु वाजिब करने पूरी उस पे जिम्मेदारी ताकि इस लोटाव पन अहल कोकुन उलमा हिंदन कुलन कुन बेहतरीन कुलन कुन अल्लती असलुहा साबितुन यमन कुलन हिंद बुनियाद छ मजबूती सान व फरउहा फिस समा और यमिक शाकत छ आसमान सैन कम क्या छ सैन कम छ लोग जोड़न कमन से उलमा छना इस गसो लोग जोड़न उलमा हन से मतलब इस दिन परान छ मतलब यम अम मोट में जन वर्कशॉप कर तथ क्या परनो मैं वन पान कह किताब तो सब परनो अस क्या कोर जिक्र तथ में फलन इल्म से किताब हस अब समझ या फलन इल्म से रेफरेंस हस कुन जमा वन कि मैं तो रिच बैठ मैं से तो रिच बैठ मैं माइस में बसान इते में बयान आसन मैं अकलेट में आसन वो कुन साथ की ये जो बसान ज्यादा हम सही है ना तो मन अक्सर औकात क्या कि ये जो बसान ज्यादा सही क्या फलन इल्म हस इंसान गस ना पन जंगन पे नजर कि बह कत क्या करो यह दीनुक मसलो कुरान सुन्नतुक मसलो गो गर्ज यह कम सबब हाँ इंशाअल्लाह ताला गो मकलो
रुत कम है इंशाल्लाह सो नमाज पत तु कर नमाज अदा बे जल्दी जल्दी तमो थोमुत सो जल्दी फौरन मकलावन तो करो बे शुरू इंशाल्लाह। अस्सलाम।